Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. Mori whaongai no le talo voucher. Dal www.pacific40.com ilo penga te whailang. O na whiriwhiri no le au nanga i te whaongai na e pei o whātaunga, prepaid, bilio re vai, bilio re moli, e mwhawhana utuai le ta vale le ngata whauilea, tūlanga tau i tau mafa, ia po se keke o re whaipuiponga māso whanau, e mawhai fōi o na okai, tau o re whausia ino whale, mautu malao i Samoa. A mai o na whiriwhiri le au nanga i te manao le, o na omi lea. O na whiriwhiri lea o le whareoloa ma le nu o lo i aile nei whareoloa. Mautinoa ua sa o le leile whareoloa ma le nu. Whiriwhiri lea o whai o le talo whakauta i te whia whatauina, mai le tolu se furu whetu se furu se lau tala, e o atu lava i le lima se lau lima se furu tala. O na whiriwhiri lea o le upu check-out, e whamautu wai lau whatau. Maritua, whaatu mo whamau ngai peo lo swafa antoa i meri po se numero le telefoni e maisio le tuatusi. O lo ainga i Samoa, manatua, whaatu mo le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mawhona e tutongi na i lau whatau. O lo o avanoa le online banking mo New Zealand, ma le Visa card, ma le debit card mo so o se vaenga o le lalangi. A mai aloa, o na submit lea o lau whatau. O le teimi la vai mai ai lau whatau, o le awhiti se wha ai loi loi lo ainga i Samoa, e alai se te autostusia i le telefoni po o le imeri. E wha mautu wai le whatau. Manatua, Pacific 40, ma le talo whavauta. There were no Samoan lawyers in this industry back in the day that were doing what I'm doing, which is giving back to the Pacifica community. A lot of people see lawyers in the negative light, and my job is to change it. And how do we do that? Step by step. We build the trust in the community. And that's all I want to do, is I just want to help my people and do good things for my people. The biggest problem is that we're underrepresented. We are unaware of our rights and our entitlements. My job as a Pacifica lawyer in Queensland is to educate our people. The best part of my job is being able to see the smile on my people's faces.
to be able to see them progress on and move on with their lives. But we have a saying in our firm that says, you know, our job or our mission is to enrich the lives of every single one of our clients. And I believe that to be very true. The best part of my job is leaving our clients in a better position than before they met us. Talo for lover, and welcome to Anavamoana Hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Apia, Anavamoana Hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern design showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Anavamoana Hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata, or Martin upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com.
time I beat it, telling me she really with it. She like how I kill it. Yeah, she like that ooh na na na, ooh na na na. She like that ooh na na na, She got them feelings every time I beat it, telling me she really with it. She like how I kill it. Yeah, she like that ooh na na na, ooh na na na. She like that ooh na na. Yeah. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Faleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo for lover and welcome. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific.
can smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. With Christ in my vessel, I can smile at the storm until He guides me home. With Christ in my vessel, I can smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. With Christ in my vessel, I can smile at the storm until He guides me home. Sailing, I am sailing home. Sailing, I am sailing home. With Christ in my vessel, I can smile at the storm until He guides me home. Aya Yesu iluva aute atailefa. 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 Aya Yesu iluva aute atailefa. Seyo iloa inga. Folau, folau levasa. Folau, folau levasa. Aya Yesu iluva aute atailefa. Seyo iloa inga. Folau, folau levasa. Folau, folau levasa. Aya Yesu iluva aute atailefa. Seyo iloa inga. With Christ in my vessel, I'm steady through the storm. Waves trying to test me, but His peace keep me warm. Anchor in His word, yeah, that's how I stay strong. Faith on full throttle, can't steer me wrong. Enemies approach, but I'm calm, no fear. Cause the captain of my soul's always near. He speaks peace, be still, sees quiet there, roar. Now I'm sailing with purpose, toward heaven shore. Sailing, I am sailing home. Sailing, I am sailing home. With Christ in my vessel, I can smile at the storm until He guides me home. Sailing, I am sailing home. Sailing, I am sailing home. With Christ in my vessel, I can smile at the storm until He guides me home. Oh, yeah, 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 yeah. Oh, yo, 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 yeah, yeah. Say yo, say yo. O te whiwhia whatalofa mo wholofatu mo whawhira ia tūn pa ia mawalunga se tātou watunu. Ia, mai so o se tuli manu e whia o le nei ke lope. O ma whaifoi o na nofo tāpua I mai le nei vanga o le awhiawhi. Ia wa foi se o totonga o se whapoponga o le tātou purkalame. Ia, wa masania I a whiawhi I aso le vai aso. Ia, mai la vai le aso ka fua se e pa ia le aso whareile.
Ia, se i vanga na fo wa yei ni me tutupu. Ia, le maalofia. Ia, ona yei le ona isuinga o le tatou proklame. Ia, o le tua o malo, o le tua o le whamaoni, o le tua o wholaunga. Pe ia upore pese le ana mua au atua ili tatou proklame, I am sailing home. Sailing, I am sailing home. Yes, I am already home. It is good to be back home. Karo fai. O sa wo tiro atu pe wo taule masania unofoa. Wo taule masani mai ya mo li pi ya fu ai ko ku mai i oi. Me se foi le to mai mo le ko si ma ko studio. E pi wa taule e o foi ya o camera pi wa taule fia camera pi wa Eyon. No walo o se o papa ya o camera pi wo se wo pung sa va so ato. E me wo ro nga pi ya ai fu so ka lo ke la wo i me. Sa ar ka mi kisa ka puala. Wa de so nga fia se me. Ya. O au usau malo uli mai feo lolo le munga la mai o i America ma Hawaii. Ale wo usau wa o fa kura wodi e ka fa pa mai ya unu ke ma le wa ki di nga fa me uli a wala wodi. O yo lea. Yes. Sa o pese fo ile le o fo pese fo ile. Green grass of home. Viela nga le yo le tua. A wasa tatou si utila maulula. Ia o le ua tatou to e whiroa i le avatuli ma le ava fata i pe o le tala ia sauluanga. Le fo ua nofa faʻasoa tuli e pe o le tala i le malai o le mā, fono faʻana fanua. Ia a wā le alofa le o le atua. A wā e alualu le alofa o le tangata musu. E alualu fo i le alofa o le lalolangi le nei whailonga tangata. Ia e alualu fo i le alofa o ainga wo mai mazani ia e whemau wai. A o le alofa whamaoni o le tua. Pe e ke usikai, pe e ke le usikai. Pe e ke le lei po le halava le tūlanga i te lelele. Mai e le li waia e wha pale pale. A o le alofa le ua mafua iona tātou toi veiloa i mga whetau o le soifua. Ia sa mātou vā, i vanu vā, i vasa. Ia me se fo i o ainga, ia pele mama ia me se fo si o mātou patunu ua on te ronei. Ia o le ua toi tau mai le lei e pei o le ingoa ipu. E oe, a le unu wa ia li. O lea ua lalango whaatasi e pei o le tautali e sātupua. Ia a ua whetai i mauso e pei o le ingoa ipu o tau ili. Ia awale nei aso i le alofa ma le angalele o le tua. Ia ua toi tau nuu manuia le mātou wholaunga. Ia o mā ua ma le tau sala o le tātou Blue TV ia hana, va ai Schmidt. Le ua toi tau nuu mai mā ua iei au kilani New Zealand. Aotearoa, land of the long white cloud. Ia o le voina mātala noa ma le fionga ia whaofonu. Ia ua tō ai tau nuu fo i le la whainga malanga ma le awhawhine po sionaro. Ia isi o lātou fo'i ele au le lei. Ia Melepone, Victoria i Melepone. Au se talia. Ia i le alofa lea o le tua malona wha mahoni. Ia fia toi sau whai atu lungo le tātou no foa wha asaralau nei. Ia ua o tau masani ai. Tele me tutupu lungo le nei no foa o mea le lei o mea wha le lei. Ia ai mesia le mafutanga afe ane la ufaaftai te le lava. Ia ele tapua inga mau e le ngata o nai matua. Ia si o utina fo i le fale. Ia na i utina wa i lua utina o lo tapua i le fale. Ia ai mese fo i o ainga. Ia ele ngata i lea wo. Ia o paanga le tatou porklame. Faaftai la tau tapua inga. Ia le ua uli masao toi fo i mai ai. Fo i ua mai a wha moe nga sa fia ngai mai. Ia o masina le nei ia o iuni a nga ia iulai. O masina ne. Ia tele aina travel ai ono nisi o wala auina. Ia ilunga o le tātou porkalame. Ai mo moli le wha malo wha tai fo i wha fia ngai nga mo tau whare tua. Ia wala tau tapua inga. Ia le ua toi fo i maita maiti sa vai. Ia e toi wha au au le tau tua ma le au au nanga.
o fia o sau ofu atu le ofu le ana fa me alofa mai to si sila la o ko au kirikiki ia le o to fa tamala le mai as to ninga e na no fa yatua o le au kirikiti ia au mai le la to ninga io e fa me alofa mai mo le tatou porkalame o ko nginga fo nga o ke ofu ina tu lunga o le tatou porkalame ia le ala na mai ano ofu ina tu le avauso o fai porkalame mai America a o le ofu le au le Samoa to the bone tasi nei o kirikiti ma losi foi o le unlucky lava na le imanuia i la to mo fainga ia i le sisinga fu ai o Utah i so nga champagne au le mai Hawaii mo le toi la fa malo ma la fa ftai ia va ila le fa ia ko ka ko Tautai A'e fai o le nei vai aso ia o le Tautai A'e mo le toi fo i mai o le porkalami ia i ona au nanga masani ia o tele o mai lo ana live tato YouTube o to le FC mai po live le YouTube yes o na live le tato YouTube ia o fa malo ma le fa ftai mo moliantu awa o America wo to si la fia le tele o wo to mala a Hawaii mo le uru i taimi sa fea ia tele ana yata ia ona inisi ne o to atu o le mato filo inga mana inisi fo tina ta mama tutua le community Hawaii le taimi fo isa fia le barbecue me se fo on mato filo inga mana isi o tu le atalna to me tasi to le atalna o le afionga ia whanana se yuli kiri o le alo ma le tama whanau o sa tupaitea. Le o ngā tutonu o le fionga le lipule o se tasi o lu au te le tutonu o Hawaii. E whaingoa ina o le Mauka Warriors lu au. Mo o tau ia sa au le malanga. Ta au mua te le ia. Ia, o le fionga le nai le lipule. A o kama o le mo'onga. O le fionga le sa o ia whanana se yuli kiri nai o ngā tutonu. Ia, whaatai le usor sa ili malo. E maka ukia lu au. O le tangata la nai au ta whaenga. Ia, o le uso ia sa ili ioe. Aso pule. O le tangata lea. Ta ilo le longolongo au tala anga o ka mea mea. O king ka mea mea. Pe tutusa ma le longolongo o tala anga o le tangata lea o sa ili pule. E to tonu o Hawaii. O si tangata uso fai pisi nisi. Ia, tau te waila na fale o loa mea tau lima. O le tangata fo ia whaamurianga le tua na te vaneina wha tangata o mea tau lima. Ta no ava o fue. Tangata le ofu mai le e ui ai no utau le fie le au lai ofu mai lana ofu. Ia, ai whaafitai tele. Ia, whaasolo na inisi o ata whaafitai a Perry. Ia, o le mamalu lau tele o le atunu usa mātou militino whaatasi a whiwhio atu nisi le paka lea oka tō a tele. Ia, ona ia tā lea oto atu ilunga aso fo i o le tātou. Ia, tasi lea uso e mai moa mai manele te lea. Latu mamau, arkaka lea, e whaingaruenga e le mamau le peisa ale amiga e. Ngā kiuke, mana tua fo i o le stetele o Hawaii. Tasi le vanga tāu o mori sila fia. Kasi lea pe paulo state o Amerika e atoa umaiai ia le tūlanga o le puipuinga po le Defense Force Amerika. E atoa umaiai tutonu Hawaii o le Army, o le Navy, o le Marine, o le Air Force, o a umatu e atoa mo le malu puipuinga. E tasi la leo alo Samoa, ma ne ma faʻasoa masi uso ia faʻasoa solo na i tatou wata. Ia peino o fai atu malia mai o tau i Amerika. Se i tatou eva fo i Hawaii. So ngat whawhia ngai ngā. Koe sora muri keisi fwa peri. Kau si lo keisi a lo vai pensing. Lai to ia sto ina sta malea. Ai lesi le atale ma le ofu mo pes fai fe au. So ngai ngafa. To fa me kasi ai kuala po na tonu lava. So ngat whawhia ngai ngā. Ia pa Reverend Tina Itali. Ia malfretua. Ole anko le stasi o tamaita i tustala ia e tele na matou ngā lulu fatasi ia Christine Itali. Ia asiona anko la lea sunga whawhia ngai ngā o ngā lulu me sero fretua. Ia i Hawaii. Ia na inisi o to tele ia solo ana i tatou wata le iare sirisira mo le au Hawaii. Ia matou whelo inga lea ma le ainga fast. Nisi o matawhale le afia i le pō sa mātou whilo iai.
ia e le mai o la i le sa fa ia matou felo inga ia o ka matutu o to vai e foi nei nisio nei tangata sa youth leaders sa ia na taimi sa mo i pe senga matou felo ia malitano ano to te fiu foi e ata ta fiu foi e fusi ta fiu foi e kisi ia matou felo ia malito hotel ia fa solo ala io nei nisio o ata ia e la ata na matou lea la security si ale tatou talo fatu da fionga ya sala le ftino pa manisio le auso fans o mal proclame an Tautai A'e ila le mauka warriors ya se taimi wa ke lo pe ya o hananga ya nga tamana nei na o videos ya se ya uli verso fo ya na to sila le na inisio vaenga fa fetai e faila ukala kwa kamba ki sava i sifi o i Hawaii mo luau ioi luau ese ya luau la le e sifi ai po le pule o le fionga ya fanana a o ankamba mafai o sala ma pule kama ya le vai security e le o e faininga ruanga nga umang fatu langa o lo mo ya mato felo ai fo i male the legend himself e fai fa po ia tana male sunga ya chief sielu ole ala ta fira i le sila luau lea mana ia leta lea umale lu au lea e pule sili ai le fionga ia fanana a ole isi lu au lea i Hawaii e ta ole toa lu au e sifi ai fo i kameki sa kupaikia ole fionga ia tui maseve Dennis mataia le ko kisi sila mai leta le e fo i sia tana ia ole fionga tui maseve lea mia o sion to finea e ma e to alua la tui maseve marsunga ia Billy Willie Sautia ka mai ki CCWS ala wali ia ole me fa ye la utala o ke leiva ai nga sisi vai pese nga ya so makoa o ai watu ya wa ita masese nei ola ua ye pulea le si ilalo le valley ole valley ye le alu le solo le man ia ole alu to tonu ilalo le ole alia mawala lo e yai to tonu le fai ele lu aulea maka ukia o aku aka me ki sakupa ikia o aku sole maka ukia fai ngai ya mato felo ia congratulations o mitanga o le loto ya ona o vaenga wa ausia e nei fo yuso tu lo wa swafa o fanga ngala makui maseve ai mana dua mai o alo yo lilo mai ava tonu o santu pa te o tamaya na momo o ia asiata suafa ta ua tonu le matou nu isa tu pa te ava tu fa fonga mai asiata Samoa le ia alo lilo mai ava ia o fukui maseve mfanana o da wori ia lai o ninga ru au ke kele ko kongo iyo e te tonu Hawaii ia fa solo pena inisio ata leisi la lu au lea ia o le lu au lea na fana na umai por tangata le fa Tautai le lu au lea na fana na uma mai ai lu au uma e te tonu male au fai lu au uma te tonu Hawaii the man himself tau asa le mali toa fa mo tauloa si elu fa mo tauloa ia po avea lea la kama matu ia lai malama uma o lu au uma ma tangata wa faia uma lu au tono Hawaii na fana na uma mai le PCC ai na fana na uma mai foi ia the chief fa ingoinga la lu au lea the chiefs lu au ke va ye o pasi o i Hawaii po ka vale ke kele e pipi isolo ai le ngo chiefs lu au the man himself si e pe ngai de si mato watana e fa solo fo lea that's the one na tonu ko sisila ya tawa sar mali toa fa mo taulo si elu avea molia tu fa malo mar fa titele ya e matua le pusi masiana fela ma ko sisila ko malo ya e se fo ile hanga malie o le godfather la si elu godfather me tau au fa vivianga e godfather le ya tau i tu langa fo fanau ai godfather ia sielu tu loa ia tau asal mali toa ia po fa mo tau lor mo e godfather ai me tau au fa vivianga
Ia, whaasolo ia, sunga ia la ulu, o le MC le, o le luau le a Chiefs luau. Ia, last but not the least, the man himself, Cap, kasila, o tangata o le mastala le upo whaia luau le PCC. Ai vai wo mai ai luau ia, maka ukia, o sa vai uma, ngamulau ulu, toi asiata le talinga le sunga ia kapeneta, ila le PCC. Ia, Feilo ai fo ile tu te vai a doi lunga upenga te whailangi tangata le a oa mai le ae whainga le afi mea uma whapena le PCC ia maua fo ile ava noa e feilo ai ma le tō wha profitalenga na mura ulu cap vai ai si kailier ka malo ai o te whai atu e le vai kurisi ho e maka makasole Ole a tango e kuko li lalo i tono Hawaii po le what's best to do. Ngaro kangwa kuko i Hawaii. What's the best thing to do? Ole number one search e also mai. Visit Perhapa. Number two, luau. E ke alo e ke maka i luau. Ia o ingala. E saua i loi runga. Lono winga mo tatou ma le sa uni o ia malanga ia wai avelo ainga i luau ia. Ka ilo ngisi luau, o le luau o le upu luau i Hawaii. Yeah, I think it's like a fia night. Ai avelo ainga ma faisit ko holiday. The best for luau le la recommending a tunga mo tatou Samoa. E ka kaunga e vea umar whalea, e le ka kaunga e haru avenga o se kasi pe lua pe konu, e te tauna e alu umar whalea. Mua, alu PCC, e tauna e o na le lu aula e whatau tai al kamalo o kapeneta, ia pona mula ulu asiata fo. Ia alu le Chiefs lu au, the man himself si elu e le toi tau whaailoina. O lu au longa luanga, o le lu au longa toru toa lu au. Toa lu au, hafo ia matai po le sunga ia tumaseve Dennis. Ia ai kawalunga loa ele Mauka Warriors. La fionga ia fanana. Ia ona i vaenga le leile na mo Hawaii wo manatu. Faya doi le faalawi loa lea te le mo tatou Hawaii miso na yuso matamari. Ia le na tonu lava. Yes, ole luau. Ngofa pea uia o le luau foi le leia I think a meaning o le luau ka ko le e kausami. But it's like o le upu fa Hawaii le luau it's like a fia. E peye e kokusa maka ko sa mo le fia night le fai e farkari malo. A o luau la e au fia ai a massive dinner shows, ai lauafi, all this and all that, o whawhiwhianga mai atu motu o Pasifika. Ia, pōksau malanga mau i Hawaii. Ia, tūlanga na. Tatou malolonga, leo toi tau nuu ia sunga Godfather i tatou ofisa. Ia, tatou malolonga, a foi mai. Ia, si o koe karakara ngopo, o koe whiawhia mai Godfather ia upile. Tatou malolonga. Mo le whaonga ina o le talo for voucher. Dal www.pacific40.com ilo penga te whailangi. O na whiriwhiri le o nanga i te whia whaonga ina e pei o whaatonga, prepaid, bili o vai, bili o moli, e mwhawhana utuai le ta vale ngā tafu lea. Tūlanga tau i tau mafa, ia po se keke o le whaipoiponga māso whanau, e mawhai fo i ona okai, tau o le whausi eino whale, mauta malawa i Samoa. A mai ona whiriwhiri le o nanga i te manao le, ona o omi lea. Ona whiriwhiri lea o le whalaoloa ma le nuu o lo i aile nei whalaoloa. Mautinoa ua sa o le leile whalaoloa ma le nuu. Whiriwhiri lea o whai o le talo for voucher i te whia whatawina. Mai le tōru se furu fitu se furu se lau tala e o atu lava i le lima se lau lima se furu tala. Ona whiriwhiri lea o le upu check-out e whamautu wai lau whatau. Ma le tua, whaatu mo whamau maunga i peo lo swafa antoa i meli po se numero le telefoni e maiso le tuatusi. O lo ainga i Samoa, ma le tua, whaatu mo le swafa ma le numero le telefoni. E lua au wale mawhona e tutongi na i lau whatau. O lo o noa le online banking mo New Zealand, ma le Visa card, ma le debit card mo so o se vai ngau le lalangi. A mai aloa, ona submit leo o lau whatau. O le temi la vai mai ai lau whatau, o le a fiti se wha ai loi lo ainga i Samoa, e alai se te autustusia i le telefoni po o le email. E wha mautu wai le whatau. Mane tua,
Pacific 40 ma le talofa voucher. There were no Samoan lawyers in this industry back in the day that were doing what I'm doing, which is giving back to the Pasifika community. A lot of people see lawyers in the negative light, and my job is to change it. And how do we do that? Step by step. We build the trust in the community. And that's all I want to do, is I just want to help my people and do good things for my people. The biggest problem is that we're underrepresented. We are unaware of our rights and our entitlements. My job as a Pasifika lawyer in Queensland is to educate our people. The best part of my job is being able to see the smile on my people's faces, to be able to see them progress on and move on with their lives. We have a saying in our firm that says, our job or our mission is to enrich the lives of every single one of our clients. And I believe that to be very true. The best part of my job is leaving our clients in a better position than before they met us. Talofa lava, and welcome to Anavamoana Hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Apia, Anavamoana Hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern design showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Anavamoana Hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today
and receive a special discount when you mention Hana, Asiata or Martin upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com. Jamie le wati lea ua toe lua se furu minuti ona tā lea o le itula e lima i le tautua whaawau. Ia a le porokalame a le Tautai A'e le Blue TV ne vanga le fiafi. Ia, kia ora, maano le seifu manuia malalange mama o kamisia o e ngei iki a masinga male afa taluna tā vala vala. Kau le misia o e ngole ma ki whakasi mperingi ma ia male e whionga fo i fui maongo. Kero pe mpone pe a kamisia o e. Ia ngoka ki kiro e su e lauri ia. Ia o ke maua loa. Ia pe rewa makule mua fo nga avenga mafa. Pise nga mafa pe o le vai au. Ai tu sala wakiri o le winga lo taru wakiri ma mafa la avenga pe vai da wuri ia. Pe ma e faisi ma mafa pe vai a fui maongo. Faisi ma mafa kiri. Ere mo le lea ai ki a kakara peringise pe o le wo sa wo vai ka kama o period pe ka ye sei ku Filipino or ka kama la u vai po se ku Vietnamese actually ele angana ia la Vietnamese o le fa vela vela ku mai le Vietnam la ko oi alanga o Samoa nga oi o kama nga o wa renga nga fo Ia le hoka sau, so le moka kei wa kure kelo camera ali, pingo malanga whakasi mo camera ali. Ale wo no sau doa, e lo foi lai lo e Perry wo faku. Fa camera o me fo mo o fea ka ke pa ia camera. Wo se sengi me ia o. Ia o le mo camera o sau pe o se sengi me foi. Au lu te vai atu lau whaamuri pe e fōringa mai na yeini mea fia nga kukupu i lau whaamuri. Se fe sau kala ingi mea manga ngai nga kukupu i lau whaamuri. Ia wai pia fo i riro kala a makua pe a fo i mei fo i ngā le lei a riri kou whaamuri a riri. Le lei ia. Ea le wari. Ka sau gei whamai ia koro ka kupoka. Ore ia waka fia o ngā. Ore mea ngā leu ke sau malo u whaangongo ke le ia taua. Ole le ua ya ke ro le mero kupu o ke ro ngo fia wa sui fori ngora au Hawaii mera Amerika wa le siru programa faku wa ngei lo faku ona e fai le programa ona e fai programa fa e le se me ala le foi fa maru mai ia le a konfu mo o le lo na ya o duari e le ku wangi fa muri ya o duari le o winga nga pe a misi o ia ma fa mai ai o ka ba ka mai koro si ka me ka ya koro Ia, vi era ngare le ore tu o le ua tato e fei loai, ia ma o le uso pele. Ia, ai mai se foi ia le tapu inga si o tato au fei ngā luenga le fionga le lipule, fionga le ngā fatas, e fai la ukala. Ia. E le i alu anai i Hawaii. A ore kele ore kama i ka i e ilo. E kau le e lo si talavane. O ke whako o au kango e fai kau kanga kang fisiri mai kia upo a mai fui mono. Pea ma le lua se furu a o ka mai ka ele ia se ali inga visiti. Ia, o menga le pise whainga ngā text. O una le ngei mo whapea. Sorry. Ele ia rui hawa ia o le kele ia o kele ilo ai pe ngā o onga ia langa o kele au le au kukuila le ngā visiti mai e rengi ke nge ki ngā o onga. O le kere alvaanga ngā ia o mea kua ia yaso ia o le funga le... Ale la wa ko fa fonga mai le la wa kali le fisiri o fisiri ai po le ale mo le fa ye po kala mera wori va ina e a o la fa nga ruanga mai o ya medica ale ka fa o ko ile le wa fa pe foi la o sa ule dilo Perry e skaka de sole o ka pe ko siri nga fia nga fa ko le po kala mo ko penga me a va ko fa so fo ya fa dai wa o fia o to mo wale ava no kamisia mai ale io e pe o isi te mi foi le a tau pe mai le fa le tonu le internet o ke le lo por ko pico por ma ko pico ya ka wosor ki nga ro u foi le e o kamisia mar vai nga mai nga o la sunga i runga tato po kala fa ka ia
Ia, no usau na momori mai alo whaanga. O nei, e iai nei tamaitai Hawaii, e whai o la surunga titi, na hula mai ara au mai kai. Hula mai lesi a mai lesi pusa sukalaki au. Ai hula mai lesi a mai, a whapea o moau. Ai ngare o mai ako o mai wha mai, can you give this to GF? O rangi. O roke mawhawhawhaku. Who's GF? O kere roe reise GF. O vaku, who's GF? E reise mako ka ma whasara lau ngā GF. O mai, oh, Godfather. Ai whapea o co-fund. O re lau ngau sau mau sukalaki. Dai e se a sukalaki a mai a ke au. O special alanga ngā whamaia. Ia o i lima o Godfather. Kai ia umākua ngai ke. E la mane whakamara se koe whaile break e mara keu kusi ngā umai. Ia lang le e kere mo ke muso e wakuru mor camera. Le ngai pipi e ngā umanga wakoro keu kusi kere fongi mai mau kere fongi mai manatu le lei kere fongi mai. Whai ei a mai mo ke kusi ringa ke. Ia a bili man fai mai a rewo. Mai ko fan la wo ia. E ke ro oi. E ngā oe ngā mawar keu kusi. Ai ke ro ia natuma mamau. O ofu mo ofu fo ie bikini. O fa ngai makafanga. E nga. Wai ki. Wai nga konga. O fu nga a ke vai. O fu ka elevatu fa fonga ra duru e ka kaunga mai la iki ke loi. Ko iki ha afale le ore sia usulkis. La ka ki ai o fura funi. O vape o ke nei ropo ai ko inga o fu mai me ave mo nga yusu. Fu nga ro aku o fu king ka me ai fai ka fa ringi ra wo. Ia, manu ia me uma o lo mo mai ia alo faanga. O le mai le ave ia Hawaii e te tauna e aluatu le November po te sema. Mai taunu fai ale atau e tauna su mai e fai kirisimas. Ia e mai se foi. O lo manu ia i la tau o nai tamama foi le whanau o tatotu. Ma whilo ai ma le ma chief. Sieru. Ia sieru. Ia. Lewa kerenga i ngā ka. Iyo e. Ia le. Ma ngai ana ngai fai kau kua. O le fiku koru, fiku wha, fiku lima o rai ia. Yo vai la umikele ala ia ia. Ia kasi wela o suila ngasio. Ia. Le sila tatot o kapeneta le. O le sila ta chief sa luau. Na e le sila tana, ia, there you go. Le fatale fa mo tau loa. Le vatele o lo fatenga le atau ke lo le nganga e se lo fia i o. Ia. Mai luau uma no uta amilo i mato wasia ina ave mato. After it fa pitoa le fionga le tulafono por presidente no tato inga fast ya fata. Ia. La audi utupo ia mari tato maftanga. O lo fafinga. O luau uma na mato wo iai. Acknowledge umma mai ai ka mafanga unga. Nga amaka mea umma kuasi eru ya lato. Tu so lato umma whanau. Asieru. Tu lou le swa fatau asal mali to po fa mo tau loa. O le mela nga le ngoka fia. Fa fe kai fo le loto male nganga. E kangwa le si acknowledge ma fa fe tai al tangata na mo i malai. La ngoka ko le soi fuanga ngei. E ke mawarongi mea ma e kau rosinga mea. E anga ke iala ia ua kau faa yari lo mai. Ai fa ngalo ia o le ngaurua i kakala inga fai ko a mo oi. So o fa vitenga na loto no fa fitai ai. Ia i la topi o fa nana le fionga ia fa nana le luau tasi le luau te le la vai tono. Ia o le fionga te ma seve Dennis ia e ofo ia cap to low ia sa mo kapeneta le fai le luau PCC ma o ila to umane tafiti na fa feta ia malava ia le sao o le uso matua po o le ngola le ngo usau ma fau paulo ka kala fa lua inga i rusu fa o le Godfather o luau entertainment sielu yo fiko tau i le lai mo moli melo faanga moli melo faanga o le sunga ia tau asar mali to fa ko o mangingo i foila ile suafa lea tauasa mali e toa tauasa
O le suafa o sielu, tu loa ia ala ke lo la fa fonga mai ia fa mo tau ele misi marka por kalame. Oi, ya. Yes. Ele o misi fa fonga mai ambese volta mama tu se no so tu fa mo tau loa. O lo fe ngai mo fa o upuma so se malanga e a fea le chiefs luau. Fa ia fa alo ma walunga. Anei fo tamari. To foi mai na la utala. No o matal tala no ma tau asa. Walanga ilo uma fau fa pe wi ole so fa fo ile ia wa e fo tau sai oi I manase ya fa upu wa fo ile fio taitoma ai te u fa so mai ia sielu tulo ia chiefs olona mataina fa ole tasile o mataina fa ile no fo sunga mali to tanu mafili lua ola uana la matai fa tasi mal tangata fo ile o fosi le sa fusu Smith o la matai o ia la o le matai le o ia na faia o mali toa tauasa po tauasa mali toa o fa pena voi manga ia voi la le wata I lo mani no I taita la nga le ai o tano fa langia tu la vale swafa ya o matai fo I le swafa fa mo tu lo I le lepa ya o mo au tasi o motu ya manisia swafa te tele ya e pito fo I sa tu paite e o kele fa po se tala va nei la si la fia uma fo ele so le winga la te tala fa te tele lava e leva no felo I fo I manai nei tamali ia me se fo I la ia na mulo ulu kapeneta tafiti ya kama fo ile o matutua tama male ulanga o le fainga o e ala tama I la winga na fo ina e pi tau modi e ina ia la winga pa ai tulis ia ai ona o ata lava fai o fa fianga ma tu nga pena ia pi amana na ola wali fo ie pe umina la faʻasoa ia na turis ia ona fai le ona I lata ma iata na fa umi ianga kisi wa kamanga ri yang kenge mo ya so ave wa venga ya Faftaile tua na itala a veia mole malanga I Hawaii to mo mole to ila fa malo malo faftaile lo fionga le prestene ai nga fast la ua fionga sunga tu sa mau fata ya me se foi o le tolo lau ya le fionga ya pisetar sui te fono o le te oloa ya le fionga ya tuala ya me se foi ya o le failo tusi ma o to uma ta mama tina ma tu especially ka ko ingo yo sia e vile to ina malo mo le tu lo fanga malo ya fa afkai o kamalanga o kama mai oi au kama kai hulanga ya e sei uma yo la ngolele uma mai le va ama mai mako kingi pusa ya au nei motunga afana ole turanga fainga marang o le te va ya tu o ana nei po o le taia ona le lali atua o le sa fatonu ina I famsinonga le fionga ya tu ya malana tapenanga ina ia fa o atu pe molia tu ni tali tustusia e tali foi tau wai I molianga ono ongo molianga ya lena fa o atu ya so le winga o famtalanga ina ia tali atu wai ia malana lo ia po angi kali ai pe o fa maria inga foila le famasinonga ia ile tulanga o le vaenga le ya te lope na mo se o to tonga ata vadia le vaenga le o lo winga kali ngai lo mai ngape fa ka ngu fam singonga pele wa langa o ngai sa o ngai lenga kumela bango e kali koi ya ka kele lo la pa mulianga pa me mo kingo o mulianga uma fa sanga le il va cooper va e le se mulianga fo le fa pe o pa kingo se fa ko Singapore se ko fa penga rongo winga la foringa mai ongi morianga ia onga morianga fonga ka wa mawangi kupe ile kaimio fainga paroka pe afua ku le il kulanga le wa ia ama se foila se counter sua wa le fonga fa kalwa e fe foringa mai la fo ia nga ia tu ya fo le se su fa fe ngai male ka pu le wa onga fa la ngai ngolonga longa fa nga nga fo longa ngoi le a fi nge me ma ka le fo nga mangi ngore le fa sa longa fo nge male fi nga lo ku ya e de nga poster se fa ya e de nga billboards me fo nga ke le ai ku la wala
Le aingi komiki e whaia. Onga le whake kenga whaile le inga ia ke iwa a fia ku ia ingi mea whaia komiki. Ia vai lai ke leo mea, ke le mea ngā ia itu ia whaile le inga ia manguia ma sefe whainga paroka. Ia ai ku lai mai ua, e se mga aku leo. Ia makau ia whaile ai le whapera a wakuroka li e whamsingonga, o le loilonga ngā le la whai whamsingonga. Ia ngā mero le kari pe kari le. Wa mese ngi foi kangi i a siaka le foi a fia e ma la wole o si oiti. Ole vaenga le na le a tau. Ole ha tonu ale pata a si oiti le fai i le wale e wa sa wai lunga ia. Okay, lo le pata si oiti. Ai nga fero lo i soro ka vale la so foi pa loka. Ni lo pen fero lo i soro pa lo e foi nga ka vale e si ka penga bongi la ko kupe pele ai. Ia wala nga ele o la fai mo mori mau. La fai mo mori mau le lo ka ko fisili la ia le. O la ko nga mo mau do foi si oiti. A fia fo ia me sa fakalua. Mo le ko sa fak. Ai ngofo e longa i kumalo o e fa nga fo kolu a. Ngofo mo ngomer kolu e se vai. Ese le mele ko ke vai ku ia. Ile a lai ke le o kanga ngofo mo mau e ngela ko kumalo. Ai a lai me ai si kumalo. Le fan kupu fo ile to lupe. E ko lupe. Tupu ia fesolai. Solai de minska fa msingonga. Ia. Ia le fo ko kupu i. O le mai o iku le si ku o mai vivingi le si ku. Ua matu o le mele o fai ele HRPP le a taua ma le whaafonga mai ele atunu. Ua matua i tau mafai a tuila e pa ma limoni ma le lato HRPP. E matua sosofa ma faa masofa vaenga ma lava e o i tulafono whainga palota. Wa na tau mawhai e sosofa tulafono tu maura mota. Se sira fo ile atu. O le wha mai le anga whia ngai mai ma le sunga ile whonfitalai a li o fo ile a ta eu masepa. Nga makua i kau mawhai kuila e pa e sosofa fo ile le wha se ma wha sa pa sui solo. Tu langa o tulafono tu maura mota. In other words, pinka mawhai e wha ngefu mea uma. Waru wa vai fa wau mai e au pa au lo ye o si la kuila e pa ele ai la ka tu lo ele fa pe tate compare inga fonga fitalai ai va vai atu wa ke le so nga ka penga mai ai au pa au mai ari o le la o sa wa ngai i par mengi wa le sa o par mengi asi sila ngai kwa ile sa o ar va nga le i par mengi ya kwa sa fa ya ma tu wa i sa fa ya ila lo le ulu i par mengi le ko ye va ai lo le ko inga ole se isi what's the weakest link e se isi vai ngau ia i le ka fa koru le se ia la va a kwa nga me ka wa ku ai mau lo fo i fam singonga ai mau mai i fam singonga o fainga palota silsila o le ia taua e le i fa apea ngi fa masingonga o fainga paloka before e le fo me ai o fainga o fam singonga o fainga paloka se o me whatever ele ngi mea fo me ia kau ke le se price ai fo ai sila nga pa wa le o inga le uniform mai ai fai unga inga fai nga maka marke sa mangeli nga maka marke sa mangeli se kaki o inga ka ko va ai wa me i ese mai le fai nga o kulanga o fai unga ma le ala o sausa wa o fengi me e ke le sikala i se kumalo e ke le pa loka se kumalo ai alu ke mori mau ngai mea o fe fa ka oko ile fa inga o ka ko kula fong le winga na le o te fa ya toile a tawa matua i mau ai ko inga kula epa le ava ngoa e pa lafu ma fa asapa sui solo ai le fa inga o nga me nga re kau ai ya me le fa ala le te fa ya o le ai ya male e arua i fuale ko inga kanga kai fai mamori mau nga pa loka mare skala i ia la vola lenga o menga al fisir kerenga masalo o le awala fo nga la fa ngo fin kongi ko le mele ngo le afia fu ye me o ke longa e se fa ngo fo le wa pe nga sa ngo asiaka o ngimbe uma lava
le loko o la konfai o le loko foinga o le leanga ma le aia ko ka ni mele ku pungi e mo kwale mo se bongo e ka ki voi le ne foi fai nga palmia wa ye se me o malo e ku le palmia le ai mo se mea le foi la penga sa mo foi fon fkalai ia nga fo kwale sa wa fon fkalai pa wala bongo ku le prenge o fam singonga ia banga ngalanga mese ia ki nga fa ngo kwale fikau e fai la ia fa aloi e fa mai ia o kupe ia waru me o kupe me lui are alu langa me fa alu kupe fa alu le kupe al malo me fa pe o le matua ma I mau Samoa a tau sila le mele fai ngai le HRPP o se kua ngai le kau ke fia manga nga o ngia ngai kau ke manga nga o e mo wa se alu I luma o se aku ia ko ele ngai al se ko nga fa nga malo le ko ke manga I pe aku lai mai ia na ele to e soni tu no ele songi le avare o ki pe o upu e Manzania ia tala noanga a tupulang a fai ore mo nga le e koe fio mai se io mai e koe kai le malo a o winga ia o angi koe nga malo fa pengi kai fa pengi al winga na le tate fai atu o hai e sa o ai vau ya o le malo ka ke malo I kai o winga le no fai atu o le fia o mai e fai mangai kai o alangi ko me ko o mai e kai ngi nga o ko faaleanga mea e ko ke ele ia se ko sui nga kau va de se sui le ai ma se tou sui na tau va a o ko e fiu nga ngar ka mai moa o fasi ko ia ingor ka mai moa wa le mafai nga kia wila epa e le mafai nga kia o e kai miringi o mea o mai te faia e makira ele ia la se fa alilo lilo I tu o nei mea o le makila kusa o lau revenge lea to me le ia tau it's like a revenge fa nga I fa masingonga e revenge nga isui o ese mal HRPP nga kongo mo ia o le kai ke le kai mo se uma ma fiunga le u fa le tonu e anu fo tai li se ia le nga ka fa le konga alo fa le konga mo le kumalo ia la fa mai wole la fa ka kari ku pe fa umanga se la mas fulu la ai ma fu mai ala ko fa longo fo I mese fa ko en bola ko mongi ele la utato va ai fa ta ia wa ma wa ia ma ki faʻasoa ele se fa ina o faʻasoa fa la wa tele ia wa ele o se kulo ele o ia ni tu langa foi le fa pe o se ki via se fionga ia tu ia ne ele mfa inta faʻasoa I mata a le winga fa mtalanga ia te talo pe ina ia sanga tonu ta penanga le fionga le lo ia po lo ia o lo tu mole le nga ri ngai kai mi ia pe yang o fa ku pe le ataua o se ele me o fai unga se wa fia ma pa wa I fai unga se o kama ia ele ko e ke le upuia ai pa wa me la ia fa ka ngu ure mo musu e sa o atu na tangata ia no SMI HRPP le u fa le tonu no fo tai li se e ui le ma o for ka ko ke I po fe ka o ko mai nei me o fa to sina ia wifi ya wa ka ke le lo por me ko ya ru tai li se tu lo e foi le lu I le fai unga ia walang o ia fai unga fai nga palo tai le fai na e le fai na lu I nga tu lang fa pena ia e le video le fa ta pena mai le tatu wa o fai nga luenga ia se to sila mai ai il tangata le fai fa so esa ia se vai po le hangi nga palo ia la tongi mai foi lunga mo nei taimi ai o le tangata wa fai si matua tele a o matua e se le mele o ia ile tūlanga o ana sauninga o le makua ale atu ta fio lai ai o le wingo la te tala ai a o mafau si ko ia inga ka ko haru ka vale ia pe atu lo ta mafau o le mafau ala o ia ile to ina ia I don't care ka ko haru ka vale ia se isa usi o ke fini ai ko e mai si fai out mai si pake o le muri ai I vai mai o ke fini ai pe ala ile tu la o ke ka o se awale o mea lai enga ki Apollo pa bebese ka kala I le mea enga pino ai so ma malosi ese kai
inga le ngai. O tawa astuia kai e la uli ale mane ko mala ka fenga bano ia le ku ai fa loko mai a kia. Oi va ka ku ki o. Ya ku mai. Ka ma lo e ko. O vale. Ole te le ole tūlanga whunga le vai po pole anga isko inga i me wei rona whatulona ma fau wei le atu. Renga a ka ko kikira nge wanga ka minge le ko kikilo whainga paroka le a ka koule la a saunga November a. O ka minge ka kikiro po fese ka kula i mai whaima ka kokaika. Ngai usila. Ngai usila. Ka kikilo po la langa ba o Western Peters o langa ba o ai o langa o ai. E whainkalanga ko whai awangara e kau ba ngai e whaari mea ka kou lako anga ba. Samoa e kaule se e le se ba e kaule e ka sa ko ia ko nga ba ala le a faila o se fase snap election kai au ai ko fase feeling a Samoa o ko nga ka ile mga o Samoa fa mai le tala tu le pala na le fa to au fa longo tu le ile mele fa mai kala sko ingo ku le pa o ke le loa i Samoa i fafo ia e lango inga le fast po le hale ku ai ngā whaakua whamai. Po le hale ku ai ngā whaakua le iai ngi kangaka. Mai le whesili. Le whesili a tangata. Ma o ke le loa i ngi ika i e oi whaiwhi au, e oi pāke le wa question e ka malo. o oi whaiwhi au E oi whaiwhi au, waka o whesili ngia. o whesili ngia Lo no inga sa o no ngolo na ma fau whapea i o se atua. wo whailanga whaiwhi au E le sa o e whaiwhi au a kuira e pa kuira e whaiwhi au a kuira e pa i whaiwhi i rang whaiwhi au. Tu loua. E matua le sa o e se kala po se whaiwhi au po se pākeri. E le koe sa o iei. Ma wala au no fo question. Ai ki ngā ngonga i loa e le o koe karikongu ngisi ia ia. O le whisiri te le ma fau fau. E whawewhenga e questioninga le fia whaikau fia hafe o ka ngaka o le lango langa i le ngā o whafo. Kula e pa. O ngā fo i e pasi o i Samoa. E le o whafo le ngā e pasi ke le o ngā fo i ngā e pasi kongo Samoa. Ngā rewa ngai Samoa ke li lewe i pafo I oi. mo ke li whaise paroka ka ke li whaise paroka E le anga ke pasi i Samoa. Anga ke whare kongo Samoa. La whawhena ngai ngofua. E le ai se Samoa o koe fia ia o ngā o lau vae ngā ia. Followers a oe makaka ngai ou ia oe. Koe pauanga o kangaka ngai muri ia oe. Koe a oe ngai ou ia oe. Ngai ke uala ko ua. No wakango fa manga ko se sir ko inga. Awe ke ika umi mai fafo. Ika fa loko I fale e o ai ko kongo Samoa. Ke loa I vas full pasenge wa usu umar pese vedi se Mikael. A fuli mai lo tua. Wa fuli uma pa ku o kanga kaya oe. Even ko kongo Samoa. Yes. Koe a o ngai kangaka o nganga e whaiaingi mea lelei e kusai e ke le ui le process. Yeah. Koe a o ila kounga e approvinga la ko loan e au ngoa ma le paperwork ma mea uma ma e o lo e ua peo la ko ua ko e paua nga o kangaka e kong wha mangingo ka ua kurko inga le mea lea e le nga o fafo nga ua o fafo aia ua lewa nga furi ya fafo aia ua lewa nga furi o ko kongu I Samoa o TK ofu a lewa mai e le ropo le arko ai ngā whakua. E o tato vai e. E whainga tā fo ina e whai ala ukala le ataua. E whainga tā ona e malama tuila e pai le upu whatuatua. Le anga e ko I lalo. O ngai mafua me o le upu lea. Esa. sa o leia Ngā mafua nga e ko I lalo. O nga o lou le whakua. Awo ile no foi atu toi fo ia le palo to lua fe lua tasi le atu. yeah Ele faka apel pal mengi. E oi ko sa ili mai le aku upo oie. E ave fa ku ku. Ai ngofo fa ku le lafo ku ku ngole. The treason. ia nga ala wala ka apel pa Ala la ka apel pal mengi manga ku o se mea winga. E se Samoa never ever le history pal mengi o Samoa ku pose me fa pe. ai fai mo ki ngoi ko fo e ku fa Le nga ko nga. Le na mana tu foi. E ka apel lai fa fikula ngumela.
Ai ngare ko akolu ia la auli o olo o wen. Kusaranga fai. Ma fia me la ile o la undecided po. Po fia ia. Kwa fai mo mau kingo ko fo ia. Absolutely. Le winga na le ale no fa yatu. E le iango o le fa kua e ke le fa kua nga e fa moe ro ka mai maro poku. Upunga kuspa ia. Nga e fa lango i ro ka mai maro poku. Wa fo wa fo kia. E le mafai le ma sangyang fai la le ka analysis. Ile mafau fau ku le pa ele ma fai nga fitau i se pa lo ka se ko fa su fiku. Ma se ko akor. Impossible ba ia ko. Ele ma fai. Ale ma sangi o ngo fai dala le. It was me nga fai la ukala le. Ke loa even God. Nga yai le mafau fau ku le pa le ku ai ele ma fai nga defeat nga ungu mela ya. Yes. Dale pinge o la ukala. E amaka nga aru la audi alanga. E alanga pe o faivo yoang el pap kiso ya e alanga vau e amaka nga sava vali e faile road show ai sau I kai pare menge fai ko yanga Fai ko yanga me. fai ko yanga kala ma Ya lawo. fa mai lawo Le ba foko lawo pi fa kau suwa wa nei la e pi fa kau suwa I fo ile ma fa mai lawo ko ki ka fa la ka kala ko bur pa elo ma la ko king palaule ile wala fa mai mo show fa le awar kele mo road show pa nga menga fa ye na amu ai sea ele ye so fa ko so please to ina awai ke kala ngo ile fa ko le nga ile o se o le mele nga ko ila loai so you will never understand e ke le kai e mala mai le wingo le mele le ngo inga ko ngwa le nga paka ku o ila lo le fa mai ara pakim kai dinga o ina le na pa se tatou ami o inga ko ngale nga paile va fos o inga le nga paile va fora ngo fo inga ma le was ko ngai le sa fa mai ele sa ku singa be ala e o la ka wo pero fai mai sa ma kai ninga na ya ai mo mor ka ho le ka o ma pui kai a wo sa ko vai anga le mali wa ko inga le sa fa mai ya ele ya se ku singa mo ya o la na tai Gawe ya. Auranga kai. Ka mo I le lo ona. Le lo fa lo alo. Le lo ona le lo fa lo alo yang kai fa le nganga. Le nga fu olo na mafau olo na manatu o mawalunga ka lo fai yang ipukangisa. O le winga le na ta fai atu. Aua e ke fesilingia le mako fa kua. Yang o mako le fa fo le ke fesilingia fa mai. Po fe fai o le fa kua sa o alia. That we move mountains. Vai de kala a Yesu nga fa ia peke. Nga fa pe lo fa ku le for singapi. For singapi. Te mangua ke fa ia ku ile maunga le mingoi. Lono winga nga si la fia Yesu e au nga piu se fa ku o ye. La foi la na te ma o fa e ke ma ofa o nga e saure e fa mai o nga wakari ko ngusa mo I pepelo ala auri wa upuaya le ai o le me sa o ai malona fa sa mo nga sa o le atawa ua mala ma sa mo yo pe wow esau la nga ele fia ngai mai la auri ma sa mo se luas furu pe fast fu kau sanga le kau ai o nga fia ngai masa mo ia la yo sola la urpe pelo le ia le fia ngai sa mo mala auli mo se luas fu kau sanga par mia o le luas fu ko kau sanga o ngo fa inga nga paka ku wai luas se fu ko nga kau sanga o fia ngai sa mo ma pelo o le ala le me ala sa ngi ke kau ku ai mai fa mai fa ko afia ngi masinga karung par mia la uti kasfur Paula nga or kai mire fa ko asfur masinga karu fe ngai lauli mari to ma samo fa ko asfur masinga se ka mo fa mai ngia u kala o ele ma ke ia ngofi e ma wa uma ko al tautai e me ke ka nga la fa fe la nga isa we ke la nga mai u kari ko ka ila ku u ia pepero so le ele fe ko nga ile se furu masinga ma le rusu ko ko sanga le nga e ore ngia ile ku ole mafu anga le na le e tawa ua lai ua malama ma ua ai lauru o le fasao
La foi le magic saying ala ko inga ya o le ro investor ho le nga o fe vidi. Fai ai. O mai o mo vili mai lunga o vidi aku wala. Mai la ko lo ngalo ka. Le pe ngalo la ngalo kala mai ya. Ya. Fai au kama o vidi mai lunga la vidi aku wala. Ele se kala ko fai jesi, o kala ko mai ke. Ya la nga. E foi Maria le sava fongana tu no e fa matala. O le me manga ya nga o kakala. Ke le ngi kala ia sei. O me anga ko kupu mo kama. Ha. E vai. Se kai singa ia re. Ah. E ke ling kupe. Ke le lo ia fio ko kala ya. Fai la ya kama o vidi mai lunga le la vidi ko. Ya, alenga. Alu winga na vo ile le tauna to e fa sa o le isa no anga sto ina le ai. Le ai fa maru ru o kia ka mama kua. Le ai ele o sa ele o la aude le mali ko nga fea ngai masa mo ile luas furu mo ku ka usanga. Wa ka ki er fa furu la ngol HRPP ako. Ala tau mai manai to ina na le. Ya. Ai le perka ko karango ai la ungo fo inga wa luas furu ya tu su kon. Ki ka ko lu lima. Le lana e patatu mai ai. O ila e ka kau o nga faier kala lea wa ma o ia la so ma o nga sa mo ia itulau wa o kala ia la so ala ma o nga sa mo ngi pepelo la u le ma de to o le fa ko asi furu ma singa ka ngo fe ngai o le pepe me mafkang o le ai fa ma sangi ma wa va ia kwa wa in kale sia ka nga kai nga la u Ya. le winga le nga na fa tai io a oi o ka mo ye ka ki e kule chano ai se mai ai O le me fo le wa lenga le anga la kuskala. O mo kwa fufi fa afi file e fonge kule pa la ko mafofa. O mo kwa kari ko ngula va ya kule pa. O fi o le ai ma se kuskala fo le o vai kule pa se ka un vai ka kala le la kala ngoanga ma ka si voli. Ele ai ngal kwa ku mai. Ki nga fa ko pepelo ma le me la fa ma le fe kau ma visiri. Ai mo fo. A o si fesi Maria di e se ka fa ngo po roas ka lo. E la ku fesi. Ai sa o ma le kari kule pa. Ele kari fesi. Ai o ma e fa ma ia fa fta ia. ala ni kari lang Ele kari fesi ia ma ia fa fta ia. Yo so ma si fesi. ya ore mena le wotura i mai pe ana ta faia tu fo i mata fa so o ena le la no to le anga e te ala tu lo i e lo to le anga o ena e faili poki le ke era ku i e faili poki le o le issue wala ka pile atu Ya. o le u va atu nga sau kuskusinga nga ngafi ta va atu nga wa share so mai fa mai wa won wa last warning ka ko le la ka pi le World Rugby ona ua faa i loa manino le fionga le pāle mia ma le whainga malo ua tāpunia nei le fale o sio mai so o se feso soani tau se leni sa mafai ona faa matu atu e lango ai le laka pi Samoa ua ka pungi ua faa la lavai a mo fau i runga le ise me koe a vea le laka pi Samoa ona o le talia o le fautuanga na tu ina atu lea ua sa vali fo le se furu masina fautuanga na ave iai ina ia fa ma vai mau ese la por kiki la ikokong ai le mafai fa ua malo ma fa kauke le la u ko so i ro mar pai le to ye infiso so ninga tau tupe to vatua ma le to acknowledging al malo ai sa wo lo la kuskusinga le nga o so mai le observer a nga FIFA mai o le la o step in mai le World Rugby ma mai le warning a le ko e suia le mafau sa mo i lang fai unga o le a ban mo le fa ka usanga a le fa ko a o fai ka o ko ngai le ka pengar ka ko por kalame ele fa sa onga mai le Radio New Zealand ele ai se me fa penga Pepelo la observa sole. ai se me fa pena o tau sila la sa o la ofesili la leto so le o ai le fake page le fa mai le observer wa ole mo matua turn into a fake news fake page le to inga newspaper fa pena Ele o ki kira ko i wa sa oi o ngafi. Sole wo ve ves so longo newspaper o le Herald. Aga kira ko ngai social Herald. O newspaper la observa.
O tu va ai Samoa ia. O whangia kele o kuskusinga re ki o ngingu sila male. E sau mai le observer. Au kilo ko ngakare kusinga le story. O le editorial. Ma sulu... Sulu vale e po. Yeah. Yeah. Sulu mangawa e po. Yeah. Whawalo. O me mua. O le editorial. O le... Wa ngale... O kaka fake nga. Wa ele whapea... Wa mele editorial no inga wa kapurpuri whakasi mo elo whali lako mele whai longo winga kasi kare whai. O kaka nga ele fake. O surumanga ia. Ele fake o laisa sa olonga ingoa. Ore inkia le la fiko. Ore inkia le la fiko. Ore inkia le la fiko. Vai mo poko fa inkia ale ore inkia foi. Ore kaka makua. Ore kaka makua e poko e pepelo. O kaka poko e pepelo. O le la pepelo nge. O le vai ngero ko sa. No kan fai kaka sa mo la ko pepelo. A walo ngafi wa vesi solo ia nguspepo kuskusinga fonge fa pe wa. O le wa ku ele e fonge wa rugby le ava ngo muli lava ya Samoa e ko e fa wo che la ko fa i fa unga lo fa ya ole saunga ole mele fa mai ole a pen ele se me fa pen ele se me ha pai le ai ma se me fa ma ore fesiri ku kasi e pule mai se wo rugby ile running o e pule mai se wo rugby ile running o me fa pe ai me se ola kapi i kokongo o afo o atu nu ma tula ko fape ele pure la ko apa le winga le tate fa tu ai kusa e matua ma ofa e ma eule ma ofo le loko pe la fa a ming mai ka ko e le world rugby ai apa sala foi ka ko ona me oye o so ia asiaka saka ko wonge mengi wa bangoa kako makiva mengi o kupe a kako manga se me kako fai me fa longo a kako manga se me kako ki po fesa bango en fai on kako ofia ku ko fai me onge sorry se fa ko le bango le fa a musu le world cup fa ko ke leo le bango to Samoa le fonga le la kapiriki ke leo le bango la kapi america le voi so kango me kako kilo nge le voi lusa lima miliona ale liki en fainga develop ai ya Samoa o le foke mai ka waku le voi kalonga nga America mo Samoa ila kapi Samoa ila kapi America yes e ke la ko pe mo le liki mal la kapi America ilo ka ko kapi le ka finga wangi le atua ele fito na ile ta i rose lau le vaiaso ta i fase lau le vaiaso au mo Samoa ale o te fai atu matau masiasi le World Cup le na te nei World Cup le sa fai falangi e ei ka laule ka ua ingo ka mali ai e ei ka mali e ko korunga o i lalo i le au ave kupe ka ufiso soangi e fesiri sili aku i kamaka alo i kupe la e maua le vai aso ka i lua se lau ka i koru se lau se lau koru furuis vai ka ko iei ole a ku lo wa le ngana ole a o ai rar kanga kala afiado ku lo e surulo nga malo si manga u i ponga ivi i ko inga mangu Samoa e le se lu manga i mo wa i se lei ka ki e se le fa mai ole ave fu a mo Samoa ku lo wa le vanga le langa ele sa u ave fu a e ka siro wa inga pe a paralyze mai o e malavea mai o e ma pe mai lo kingo ke ela e o solo lo ko lu aru fa disi ai le lo ai po e ka usia oe o lo winga la e ko fa ia kuai e fai foi mare poko me uma la sanga o inga me muri ka ia inga ko inga fa inga ole pride lover ma o te fai tu pe lava pe ole pride lover o kamare o ngamulo urusami o lona bride lover le a fu ai mangi me uma pau foi ro kanga kai feru ai manga ko e fai ia ronga kaui la nga ai fisili ai pe lan me lenga le feru e sifa mai la nga o kele o longa afu ma so what afulia ha mai o kele nga mo le valanga involvement ole ara me fai nga me e nga o esa kanga kai ke e au nga e ingi la kapi ai o fosi o e avenga o kupe e develop ai fa kai wa kaulo ai fa kai wa kaulo ai mai fa sale le anga ai mai se foi o la kinga inga o ka lengi la kapi Samoa ai o le lalo langi male o langa ngai kau ke ai ele fai mo o e ngi me uma ele fai mo o uma pasir poro ile skanga ia la musura ai keru ese o se ngo for ko wai nga ngo fole ka fa nga le poko le anga le va ko kula epa
e wala ku la fongo constitution o a uma nga mau ngaso fai ngo fia yo le mea me ese oi ala ku liskanga awe vai la ir ke le wa e so e alu volunteer lo ko finga o anga ko finga nga e alu ngi le nga malau ngus pe por observa wa ya kia wa ya e ka ser kanga kala fitting ala observa nga o ya e kau ke le po le ama le har ka uma e nga o ya le fitting nga mai nga wa ila le sila ko ngi le world rugby e ko ngi mai nga ya sa mi le ka ele kara ngose world rugby kanga ka ele o fifidia mai o se simple ha ka ko e kasi le point of contact le world rugby le yai nga le lila o ia foi la le ka ngo release ma va ve break ngai meia ma oso vale mai ele observer kuskusi mai meia e ke le kupe ka foi ka ko kilo le por la me wareng fin ka nga o ese e lima se lau afe paungi il kausanga le kupe le world cup mai le la kapiungi la kapila Samoa a fa liula kusa male ko ki a 2 milionga le kupe Samoa mawai a kupe ia e fa nga la uri e me feo iai o me o flights o camp o me fa penga high performance ele alun kamaka alo pe ar ni me nga it's all corporate a business e o la uri nga e o la uri mele areng finka nga o ese ai o fele fa fele kupe vole Samoa wa kausa ngo mo foi ave Samoa pe milionga kala ave foi Samoa kongo ringi la kapide o mele waren kaof nga le alu kupe le ai maseli poki o kango su akunge le ai mangeli poki a la ko foi kupe le la ku i le world cup le mai ele ai te mai singa vole la lo Samoa la ko alu kongo li poki foi kele le world cup longo winga e lafi lava kupele mai le World Cup kai mi uma le fra o loko ele uri Somalia le feo ai wa Somalia le feo ai makafa fao ai o nga sawala ia kau samia la ko le ango ingu mare suwa ia ai sari ngai kamiki pe fa ku seringiu e fo ia le pipi li pupopo o ku lo ngai kamiki mangai kamaka aro sari mai ngai me inga ko foi la ko a ore ku inga le ola mare maro si ako le kau avele au ka alo a fua ya sola sa sili ai lava o nga makikiva ka maka alo ko kongi kanga lesa ko kongi oangi me ai sa i loa le lei o nga ola makikiva le yung a ore kai mirengi ele se makikiva se yung ke le kupe le se makikiva o le oi loa vai ka ko fo mai le ai o mai la ko mo ko ka mo fo mai le o ngau o le ala le mea le nga oi kamaka alo au mai lunga isi kamaka alo le foi nga mai ska miki foi le lo niko ai foi ngos ka miki nga le ka alo mai foi le foi ai oi falangi Ezra niko mai kasi nga ka miki ki kamafanga o Samoa nga lifo manga kupe ko kongi ai kamaki fai ai alo ngia ngai kamaka alo lifo ave esi au ri il kai ko fiku fai fa kau ala fa makala umai kamaki ele pepero kamaki ia wa fo le kabar kupele mai le World Cup ele kabanga imenga ele mo se me kabanga ma le se mea ele ko kongi ai kupe io e ko kongi le tala e kongi kala Western Samoa tala vai lela e o kamafia ai o ia reka e kala e fiki la ko penki i Samoa le luase lau la nga luase lau e o kafio lai ale winga le fa matalanga le atu ia te wa le wa vai atu le wa a mata le uniform o le Samoa Rugby Union se to vi foi lunga le Chesile no wa vai atu nei Perry fa mo bol kasi le va enga wa levanta una ve esse ma le Chesile Samoa o ke wila esse la ka le ke wila ave esse la ka le ke ma nga ia me mo para me nga su ye fu se la nga foi e fia copy fu ya le peleki la ko fern e kopi ya engelangi le lako laula au le losa e kopi ya weo si lako la kosa o mea o mai ngo loanga nga ye fa ko ku le pa nga swinga le na o mai lola ia le fa ile ngai vai ia Samoa ai o mai va ko ile ngai la au ke wila o ia wa o ia nga mai ke wila le ai ka ko o e fidi la au Samoa mala au piko ia nga ai pa war me fare ke wira su io ura
Ia masionga whāua povi, fo ile le whā, vai. Ai le aka o le kākou loko mā ngai alawa fo ile tau ave le tātou Sisira mai. Vai kākou le atou, vai tiesi lea. Ia, uku mai runga le. Ia le na, vai. Aftai tātou toa Samoa. Me fo ile ala inga vai ia aru I luma whai vol toa Samoa. Ulo ele u kere whakua. Anga le ave me o pinge wi ngā e iai le saorokonga. Karika, ma le fua Samoa. Vai. Awa kau ke kopi foi lau la au isi aku. Ai si ave se fora ke wila ku ele fua pe o manga suile le loko. Ave fa o ngā tatau fa o ngā ka kou. La iai le ka kou a toi va ai nei yata tu wai o le tatou manu Samoa ma ngai o ka kou karika ngai. Ya mero wei ke ale wa ave foi ko inga ke wila va pengi po le ale. O ka va ka kargo la ka pia siaka. Ale wa fa kula karunga makal fongole. Ole yung fouda ka ko. Yes. Olo fai le Sherrington I ya pia. Tau tele ma wa tau ole whawhetainga. Leu te wa ia tua le foina au mai runga. Fia luas furukasi. Kalapu la lango langoina. Lusu wono mai le lusu wono. 16. Ole whawhetai wa ai tātou iai. So lusu wono kalapu. Su wono la lango langoina. Longo inga la ia iskara pula la fa nei onisi kalapu o lo tantunga nana o ia e ki nganga ilo SSC ala yo ia ongo mafkanga fa le wo ka yo kalapu o pumongi anga le atu o lai mala ma le leisi yungi SSC le mela yo ia ai onga o fai nga wo pe o wo ka vika mai o nga se furuongo yungi mai le luas furuono karapu. Oh ya okay. Sa onga le. Suongo yungi mai luas furuongo karapu. Ya. Alu bingala na te fai tu le atu. Tau le van tau na sui nei mea. E si le ku kuila la fella ko moso oi. Malanga ka ko kilo le ka o ke wila ma moso oi. E mama o har ka o moso oi. E sa na tala le atu. Sa le ya. E wa moso oi fai ka ko wala ba ya moso oi le lolo e kele me fai ai asu ia fo ile una e makwasi di mangongi aku le una ke wila e kele le ngal moso oi ore mo moso oi e fa ngai mo o mai ma tu kulo e te le lava moso oi ki ngor moso oi e ka ai va kele va ngai mo fai ona fa ngai na va ya ai ia te whawhetai le fionga le li pare me it's about time se ka ko vai mai kau ke le popole le nga esa ngoang I le sia va no I America moni ma fa mau ia ka pe ke sign up ke ala ko ke le ka aro super bowl ai mo singo wa va ngoi ka mai kala pu fu I le fa solo a America e fai kau milionga me o kala punga a se ia kula lo ka di ia la ku a makai me college mala ku ka longa le fer super bowl e ke la vainga ai le ka ka running ai Samoa sa o ai au kon ku ye ma ke lo inga fai e ka ko so fai tele fai ka ko so fai sisila li ata wo I tangata le fa nga mai America le liaison officer po se tangata so upu advocate o le lava ia pol ambassador for I o le kaalonga li NFL la Amerika a ngai de Pasifika la vea ma Australia New Zealand o le sunga ya se yuli chesi sa pot lima Super Bowl ka malo le 49ers e ka urole ngo chesi sa pot I lo mai o le winga la famatalang makua fa ku inga le le NFL male kamrusanga Super Bowl leanga ua successful le porkalame le fa kaukai ngai kamari ele ngaka le Polynesian Hall of Fame ia ole fo inga sau fiso soangi ya Michael Jones mai la tone Ronnie Clark ile amatai no le Pacifica Hall of Fame ngai o la fa wau le ngata le to te sisila mai o result la ya inga fa Afrikai ya America o to vai ka mi fo sila o mai lata
Yeah. Ma i la Jordan, ma i la ta, ma le to tele. E ta ma whanau, e o i ka miki e whakukuila. Ka ma umanga o mai le pathway lea. Lea, o lea lai successful. Kua inga ka ngakalangi. E mo o mia le tatou whainga malo Samoa lea tau. O mia le ngā ruru e whaatasi ma le malo, e tau ora mai le matanga ruenga o talonga. Ia, po le alava le tūlanga. E create ai a vanoa ma ta iala ma awala nei. E o ika ko kam whanga o Amerika. A ka ko kula i mai ko ngā kulanga leo e sa ngoi e siaka. E kau whaola e le World Rugby, le whangangai rugby, le World Rugby, ia ka ko kam ka alum sa moa koe fo iaku. E leo se kaiminge e whaari la ko winga e kau whaari mai pia whapea sao le merenga mai la observa. O ngā la observa e pepelo. O lea lau ka ko whapelo la. O ke lo inga le whingangaro le World Cup. O lai manga o mo ia ka ko. Ele o ke lo inga o ke lo ele o manga o le World Cup e se Samoa. Wa ka kirongi. Le la ko memo wai. A kufa ngele le se lauri masfuru milionga fo le Australia. Ma wai Samoa le se furu milionga. Ko ke anu furu milionga ka la Samoa. Iko Kongo le o le lima kausaka. O fela o so la ko 2 milionga le fa kuskusa 2 milionga Australia ma le milionga ma le 5 milionga Samoa kausanga. 5 milionga fa kuskusa la le 2 milionga le ponga le 2 milionga. O fe si. O fe si ka ko fio. O fe si fio ye. O me vola le i yungi e ka fa lo kolua. Ko ki fa lo kolua ko vai. E le sko me mo le 2 milionga le ma le World Cup. Langa ele o ese kupe fa pe va ko mo ka. Ese mai la le 2 milionga le la mo ele yungi fo. Mai Australia, male Samoa. E mo la me ma kam ka. Ele nga ka nga o yungi, Ka ko me kupe me ia le manguia wai ia kam ka alo ma inga Samoa. Ma e tau warunga i le faʻasoa i le laka pila vaia. Ia tiau. O le mai maufu o le taimia i le yungi laka pi o a le World Rugby la vaia. Pa wale mea o le lako vai mai po fea le yungi o le makawhai o i ngā ia whaare malo. O ai a waku o le ngā. Ai le se mea la kou fusia mai ai. A wā o porokiki a le arure kei loa tulo wā. O li poki a le arure li le ave o le World Rugby. O lo unante tununga le a taua. A whai o ia le si memba le wai ko kongu. O ia la yanga li poki aru ave o. So o le mea leu ke whangongo i le a taua. O le World Rugby le mea o le kau wha le yanga. O le si foi mea li a siaka. No, o se la paka inga lava mo la kongi o me ki kere whapenge. A mas foi ngus pepanga la observa. E leo koe vālea Samoa. Ko ke whiu e whaleanga. Wa leva o ngai eisu suenga a le World Rugby. Wa leva ngai eisu suenga pare mia. Wa leva ngai eisu suenga a whangenge a ngus pepa kikele. E lau ke koe suenga i ale pe pelo ko menga e whai. So awo ko kam fai e whangange whaavalea kakangi whafo. E le vālea kakangi whafo mai le vālea fo ia kuunge whafo. Ea kongua. A wharu winga nā e whatulau tala. Ai a whai whongo kanga. Imagine le a tau o le la ue le wadi ia le whai kofinga le karangore World Rugby. E leo malama ngai palalangi. I issue ia whai ka kua. Ai rongo winga o le mea lea leo o ai o la uai o la E vavia mai palalangi. Seli. E waku ako whai kakala kere seli. Kako ko anga kali le sa me sa o pe a mangus pe palangi le hero o a ismail RNS o a mo me kako ko anga ka vai vale nga marosi ale ni PNM fa le anga Samoa la me ko punge wa kali ala lo ka le se up wa foi la que fiwa kali le ka ke o mai a ka ke ma fa sa fai ka ko opinion ka ko li liu le siku e lo ma Samoa palangi fa foi ere nga o ko ke mo inkara fa penga mo fa ka ko ngoia para langi la foi la ko research mo la ko su sueng ya da to won marolonga le vanga o le fiafi a foi mai te fa won tatu faso
Darling, you're the only one that I want. Tafia falo, Talofa lava, and welcome to Anavamoana Hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Apia, Anavamoana Hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern design showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Anavamoana Hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata, or Martin upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com. She gets them feelings every time I beat it, telling me she really with it. She like how I kill it. Cause she like that ooh na na na, ooh na na na. She like that ooh na na na, She gets them feelings every time I beat it, telling me she really with it. She like how I kill it. Cause she like that ooh na na na, ooh na na na. She like that ooh na na. Yeah. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded, and designed with you in mind. At Faleolo Airport, VIP isn't exclusive. It means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place.
Talofa lover, and welcome. Keep the flame alive. Samoa strong, we will survive. Yes, 685. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. Fatalo faturi toi tali uma yo le porkolami malo loga masani ne vanga le afiafi ina ua toe suma ton minu ton talo le itulau no tautua faʻasoa wal Blue TV ma porkolami le tautai a'e ne vanga le afiafi faʻasoa i matau Blue tele ma le tele ma le anonoa i o matau pu faʻasoaina ia ua fo le fia le tatou tunu staimi ona toe tau mo le so totonga o le na so tai atu Samoa la ua faile fainga lotu o le tatala lo i o le uniform taimi le nei i o le Sheraton Hotel ya atonu la ise taimi to hopefully wale le o to mamau le mo wale tu lo tatou por klame lo to ya tonu o to taimi na o tau mo mesina o to tonga na iniso tatou so upu le to na male laina ya o lo tau la mo fo tama tuaya o ila tau lungo tatou sports talanoa o ila tau ya o lo ofia ngai male so upu mai tulanga o le felo inga lea Samoa Rugby Football Union o le ngoa le ngore na o fonga ai wuti so le ngoa pe o masani i fo tatou sa mato sa tatou Samoa Rugby Union mo SRU ale la u fa popo male F SRFU le wo ya ya na football for America. Yeah, Samoa Rugby Football Union. Vai la ye de mangai. Mana ye fa fisi o mate ngalta o me fa mana ye te uai fa te telefono pele fionga ya mtafeu. George Latu. Ola unga piki. La so piki. Pakafeu. Le ase sui te telefono o oi manga ia ko da fo o matua ole wai aru fo se foi kai fongo le chairman se foi plesking ya o se plesking plesking to position banga kwai banga kwai mai mana ya ai o kere manga o ya kere manga plesking o kamo o mua mang fa rep fa sawa au mua ko so kamai ya o te mana o le wali i kaunga yengi se ko finga fo ile ya tawa o le wali e so upu a e ho su e mama kua fafo ma yungi mama kua kama ka alo nga kongua ko sala kaunga yeise e kaunga yeise se kurupu fo ile o le wali a fakaika inga amo mia mai e mangusa mo se kama le va yo ngo peleki po yo ngo le oskadia o mai lo le fangonga le wali e o le wali e fakarango ka ulanga se la ko kama i team for le nga tonwa ele ve ila to o nga selection team le na tonwa kama ye o e pifale scout nga scout e ma hunt my players ingi hunters vo ngale kama ye nga manga o ya pangi saweat manga o mai ngusila saweat kongwa ole ai ole prestini manga ia ka kama o langa lau Samoa kure o pupu ye manga ye fo muri ankele Brian Lima manga ya nga ia nga o Brian or ka kongwa lo ke nga we ko finga le o le ka ki kala ngwa ila ngor kanga kai le langa va
ma ele leilonga so kanga nga even fo ia tunu kama fo ila ya o ngongo mai funding se o ais kusa front man kongwa el waku whatever nga fusi mai tanto fo i kusa la ya kia ulaya pe yo manga ia inga ka maro ku le pupu lenga fo yo ole face le la kapia Samoa tu lo le to tele na isi le fi usala o friendly makau i sua falenga la wa ilo ai ilo ai fengo fie ya friendly ma to ovaenga tune to nu lio faraniko kama ya le fafo kama yenga la ulo sa kong ma le wori fengo fie nga le fafo nga le fo o so ku o so le wori ia ele o kafio fie fo kai ko rua ele ya la ngole ko kai ko rua ele o so kama ia esa o peperi o franto so the front line na o za apo o kama ye mua o imeia mo mia mas ka ko kama la ka vai ko fa kai inga la unga picker or peleki se kama fa ska fa kai la picker or peleki ai vildi mai ro mare place kenga sa mo mar kai fongo soli se filosofia ku inga le ma ko wa mana tu mo ka ko kama ka ro Samoa o le mea e li fai le wish the grandpa father and mother o inga ave fa mo ka mai ki ri le ako vai lo wasi sila ku ya iskamare European has le liki vai la wadi mai ki ngar ngau mo Oscar yer ken karu ai sa war kala kamaya because of my grandma because of my grandpa because vai lono winga e ka ua kele so kanga io kako so kanga ma kwa kamalanga e pikia mai e lo pele ki se kako kama ai sa fa ku ye lo ma friendly mama pa me lo grandpa anga ku ye ya fai ya kala kama ya e ngausia inga ke ero for my grandpa my grandma son grandson sa uia le ka alo mo Samoa wa vai le yanga sa oinga olasme so ole pereskengi oi ka ko pereskengi manga ya la wisa mo manga ya le fa nga fo yo ngai ka mai wa e sa mo le ska ka le for ka maro ngar man na Rudy Root of Moors asida nga sa nga ho le sa mo ho oh yes pereskengi nga ale o friendly ma o Filippo Saenga ko kele lai ko o Samoa o le sikanga kale leia fa nga fo ingei ko inga vale va ma players va ma ku players ma tulanga e su e menka ko players le lei ma o fo ile e sa ilinga se lengi fo ie e so swang ye mo au malo le malu se mosti semo kasi ngei ka pekengi au le lei o le mangsa mo ngai a mo sititi e tau ai fa ko tau tele le to tele o loia mo le yungi mai ka ko kamo pali John saole o le loia ngar ka ko yungi fa me ese mala ka pisa mo ai me mai ile e fingo fia pali John o ka kai mar malama anga le uma nga fa mau ku me uma o le loia la le me i mai ro John pali e fa wa nga loia i ko kongor ka ko Samoa Rugby Football Union ko ela se ka ko CEO langa CEO ka nga apalai CEO ka nga su ka apalai mar ka nga va ka voile nga ke faia ko kongyo kama nga ke fua wai de kong ere kuso mo kongyo kama ka voile nga ke se singa pa pe asia ka ola wa ya pe lo se la wa fer kausanga le la apalai ya la kamera nga mai dai ke uso fa ko ngio da wori ya la ko pengise fa mai
Ska peringi se a ku ko sa ka mo ya. E fu fo ya la man ko la fa fera o la ka longa a fa lo ko finga ke sa un ro ku ku. E ko kongi va la o fa ku. Yo, ya pa marka fu. E ko a ka fu fo ye konga ka fu. O le coach man Samoa Sevens. Lam. Sevens. Oi sevens. Ja. Ale faio. Banga ya. Ale faio vai suai. Banga ya. Sevens ale faio vai suai. Se furulima bad lamb. Yo. Bad lamb mai ko me i mai. Ya kia. Kai mo le World Cup. Se i mo pet, sa ro pet. Ka masawa. Or kanga ka re fai ko kong. Tu la e pa fa tai sua. E Amerika. Mai mako lua. Mai ke ro ko ro re. Mako lua fai kong. Ia. Ala. Ka mo fa kai sua. Ko la e pa. O lua le la fia ngai mar fai ngo kong yo kama. Aya mau ma ko le. La utesi. O la utesi. Vai la woria, vai la ko woria. O la woria le e o mai e makua le ka mo ngale se la o la o fe ko ka nga off. E le vengo le ko inga ka. O lai pe ka fo muna tu menga. E ma i matu wa. Ka fo muna tu. Pe ke ngi kai. Vai. Si la vai la. Lea. Vai. O ko nginga la paula meu ke manga o sui mai ngora la ofu. Life card. Bota poi ma por poi. So ya vai la vai. E nga natu. Ku so mau so le ai so le kasia o vai ya mau le yor ka kare sa we ave o security le ale auri. Security. O le pori ka vai ye. Nga ke fa fe o la kongol pe aka mo kongol malai. Kamara awangi ko mai so ga miki. Awangi ko mai so ga miki. Ai sa vali mai mau ma. Le skai le. Ku so ye ka ye la kongol malai. A umur ka lunga ko mai fo ye ku. Sa mai le ngai. Vai ga ko ye. Ke roi. Ku wa yo e vai ku ku ra wali e le yo ra kapi. O le ka ngia mai i mo pi inga. E ra vai ku re. Mai la mis apa se pinga, mai la Mr Falai ko ru. Ke roi, e fi ra ka mo Mr Falai. Ili kai o fi kin ke kele la ria. E kasi ke ro wo ai si. Ye le kai le mafai mau iska mai mafai pe nga se fa se la we kilo. Ya o manatu pe nga se lima se la mo ko. Va ai la mo pusa moa la ma pusa ma mo nga si e mau ia wa. So wo ke ro. Mr Falai. Ia nga si o nga si e Mr Falai ia wa. O le si fa kasi ma pelinta. Eki so le amor ka malo e lo inga ngo vai o fa pe so le e se e kiar ka nga kare pai ele pai e ma o ia fala a wo le ban kolengi ma sangi no ka malo si le ban kolengi ia a se ka wolbis la se kofinga le wolbis ia mana to foi la le uso ia visilanga la ua fale to nuro na o lo botas le la worua la mo fai longa la okay la oi o se ki va oi wo mea o manga ya li major kam e nga la ia ngofo mau mai runga grandstand Uso, aí faz la lau. Faz la lau. Amai faz la lau ka longa. Ko ruang kupai. Ele visi. Ele visi ma le e nga le uso i oi. Lega manguara ele visi la afia ngai mai marso upu Oscaria. Paule mea langa ele o mo mianga ka ngase ka wo mai i de e. Ai fa penga uko se ki le aora o kamale la o ke yar ko inga ele. Ai talusia ya uli masao le fono tanga o lo fianga nei. Ya, ai me se for fa tu loina. O ai ya. O ai la. A war mea, o ngi ko ise por kiki ka ko alu ai le upulea. A ko fo le fa vai o le yungi folia. O le kaimia ke run nai fa por kiki. Ya. Abese.
Fa mavai res. Fa mavai. A musu fa mavai ia le maro si anga. Ole a e kuri ia pe ese. A musu fa mavai longo mai ka o. Ole o wa ia tua a matana to e la wolunga mai le case le vale. Tu si foi le a alise le atau. Ia. Ole lo kusia on ka pule a fiel me o kusia asia. Ia tu si asia le lenga fai ole morimau. Langa morimau o langa affidavit po langa statement lenga fai. Ai au maliu ko avera kusinga il famsinga pe kalia il fa ngai. O le la folinga mai o mo kalia le famasingo le kusi e faanga ai ele fa ngofia conditions e manga o le famasingo e vaku le kusi le ia prove aku ma bakam fai e fa maungia le asonga fai ai o le kaiminga sangi ai o fa fenga sangi o inga ai o se mori maunga fai la kaiminga fai mori maule pe nga fai la amaliu po se mori maunga fai ngoilo maliu e ke le ala van mengo ba ku le manga mi e famasingo o ke lo inga e ngole fa nga inga wa pa wale le fonga ngele le argument ale fonga le ba nga le ke ele fonga su e sia kasi ala ko manga ave ele fonga su e sia o mriusia ia ma ka le mele ele fa pela vesen ka po vole le foi fa ka le ke sa si po finga foi ali ai pe o ka puro e pakingo ile e mori maula tusia le a pe pali ole mori mau fo ile pole affidavit le na mai lunga tu singa le al to mai loia le fionga unasa nga ko ngwa e nga kele loia a o io le loia sia pali ia ma ka fo e me o ku pur mele o ma ko fo le mo ma kuskusia fo le fa la lili le nga fa nga le a u fa le tonu ia to lupe ale la wolo ngoro ma ilm ka pura ya o mela e ka ka ai o fele mo bawe o la ba ai e kongi fa fon mele ai ka ko kir pe wala ngale e de la ko mer ka mi vole le va ko le kali e mo ko fa mo di ngal fa msingonga e genuine pe le leile but I wonder po o ha me o lo kuskusia ile mo well it's a mystery o le miskeliu walanga o le sa no mai le fionga i le tamaita i loia a le wa maliu ia papali i sia fikeaole e ofo ia nga ke le ropo fea le kaimi nga fai ai se mori mau fa pengi walanga ka ngolongo loia so se taimi ai fai ni fa karango nga leo mas tanga taulo tau fia po se fo yo lo loka fa pangotaina i lalo tulafono ai le fai ni fa karango nga mo mua ka nga akri e male loia ai tu lo wale fonga mai ba ale fionga unasa ta tia la le vaenga o le saunoanga unasa le fa pe mai inga kele ro walanga e mafai o fesidi nga kupu mo sa mo le mea yes ela ka mai nge ya le foi nga sa foi le ko inga kuskusinga fa penga le na fa tonu e fa masingonga ia project ia leo ka mo fa ungi ko fa me le ko wo fa karango ia client e a ngoa mana ko lo ia so the truth of the matter is le atawa o lai kupu o le si fa kai inga o sem mana tu foi le fa anga sa wasa mo ru ka mai a o loka ngaia o leo aku leo fa karango ngaia le anga o le ta o sa mo ru yona ainga yo tu visits ia ngo mai le longo mai o lai fa karango kwa o mo fa karango e pai fa karango e la fai le anga fa mai sa mo ru nga la ku si leo kom fai mi milo langa a o ngei me uma ele se lo yo ia so e mafai nga possible le tūlanga o le whai o le whakarangoanga iasia e au ngoa ma le silafia e unasa iuni sa poru a ole fisiri le te tau wa o ke roa ke le loia po e silafia po hangi ngai mea o kusi kongo le kusi tatu i fo po se mea o fosi e kusi se mea po o iaisanga i o enga po confess e kau se mea po menga loro la pure so fu kusi lo fatu ai se ka ko va ai la po fe tonu le sta o to ai le nei tu inga wa na paule me mountain no o le utei lo he o le atawa na yoe le ro taimia yoe sia wa unga faia a o ai nga fa ko ngua
o le o le mikula ta tevo ko e sau le mero ngalua lang ko e kulai e ku mau asia Ya. io e asia o ia mai O ia. o longa kolu e po longa fa Okay. ai sau ro wa ke e sau ro wa ke ya ma wa e sia ya ma me wa o na va nga ya te lo la e ta to foi le tama ta ilo ia se tu langa o le van a o fesili la langa le pe wa fe ese ya ile finga nga lo le lo ia sia male li poki wa mai leo o le ala wa ia ile me ka o le David o le mori mau kuskusia a le e pongi sa le e po a mala e i ka mai ka ilo ia nga kele o ilo ai po ala ngi me o kusikusi le ngi me Ya. O le pōrenga foi le leo kai mi kusi e waka singa me ka wakele. Le kai mi kusi ai. Ai menga le ka ko vai ai. Ya po inga sia si kai mi kusi ai. O inga ka nga sia si kai mi kusi ai. Salo me manga la si le pa masingo pa wakula ia leo malako kali me ia manga mi. Ya, e matautia, makaukia ngi ko inga kulanga mangkua. E ke le a taua le saoi. E te le tua patatua ma le story o le nei mea. Mai wakuai ea nga se ifa au au ringi ifa masiga. Sao le ia. Na paure le tūla ta wha anoa noa i nei. Ia, o au kere i loa ea u te le o mana tua te le au se case fo i le a taua se high profile case. Ai uma e ngā wa whioki. O ki kanga le victim o ki aku male markanga ka ole nga accuse Ya. o le la wala de tulanga mana tu ole ala vai ata ole ata fo ile ole tulanga le na fa tautai na fa tino ele tina fo ipol e tu tonu ola na potu por sela ai o mai le so ole u ka ko ngu mai le me ali Sao sole. o feo fa ye so e ngor ngi ko inga O pela kango ko nga me Ia te mo ka minga le nga mai pe lua e va so karunga se sifi me fa pui a cinco le ka ka mu nga nga se si asia. Ai foi me. E foi le ka le nga ye. Ale fa wa mai e fa ngo se va ke le a so le nga. Pa fe nga o nga ngo ko ngol fa pui. Pa fe nga o ngo se va ko ngol fa pui. le ata ua talu no te leu te fai atu o fai ngaru ngai mau iden fa pui le fa fonga to telo ila to or even current correction officers la fai ngaru so le o mea ngai e makuha i koe sa mala i mapapa yo ai le official o fa pui correction pe a fa apea e koe u aku se su engol melia ngalape ia se la ko fainga e makua moia mo ngar far pui me fa pea ia lo kula fon a fuala ele mele o lewa makua molo aua makua i molo au o kele lo fo ingi a ingo papadi isia fikao pe ua ngu fa solo atoa ma ua ma fau i loa o le a fa molo au i male vaenga ona ili to inga ma fo ile fa pea ia kauia ia onga ore kulanga onga langa menga fai ia la ka ko mo ka ai fa falai lo male ko inga ai le ai SMI ore fesili lo ma fo fa fe nga o ngai mangoa ia nga we vai leta wa sisi Wo se vai la po ai po se vai la ka pipo ai ngo. fa fe nga o ngai ko inga ai a fai fo ia te tauna aveni se e vai mo le tangata le ona e kasi ia pe se vai Ia, ma aving se vai suru o nge vengi ngo i se vai ngo. ai matua ta o to lava ma fa ala fil fa ngole ko inga so le ai ma se me o ko amai rungo e maka u kiari O le simi volia si aka mo leva o nga faila le suo fia me le kusile. Ale la mai lo ke le kusile la ka mai nge ia. Ok, le po fele me sa ka fa mo le suo fia me. O nga o me le su nga kusi. Ale pe la mo su el kusi ai mun o ko. Ka le se nga me le kupu le hit and run. O me su el conspiracy. ai le su e po inga so Ale su e po so al kam. o le
E tāua ia, ka arosia wa langa o le ai fai a tonu e tuai e fai mai. O le fo usau no le fionga le lipa le mia e le mafai a o ngai a koe soro muli suesu e ngol hit and run le e taua. E matua i alu atoa i ai walanga a fua whare mafau. Tasi o le keisa le nei male tūlanga le nei wa vanga i ai fina ngalo lautele o le atunu. Ia ua mafua i foi ona nau wa ina ia whaatu se vaenga whaau fai e ele tari tonunga la tau te whaia le ame o tonu o le atua. Ka kia iangi, e whai pengo whaiak. Wa kama mai ka kou Samoa, wa kau le wari kere ka kou le mea or kau or soifuanga maha umanga kulanga, sa lau tala le. Pere koe pore Samoa ngā mea, o le ae kau apaka mea le tactic kuaile ngā. Langa o mea aia le HRPP, kau or soifuanga. Kau or soifuanga, wa o la kou ngā makua piko siri ngā whaare kou ngoi a mea. Le ala wo mai ngi ala langa fa o le mele sa tau so so ndele malo o pasenga ia sa kong kong ia malo o la me ngou le fai ai se ana tau le fai wa uma wa mavai nga kupulanga nga popole me o kau so ifuanga le atu ia a o le wa ka ko savari vali le nga kupulanga wa ka ko manga nga o fai le me sa idi le upule ka ko fai so ia te o le lava o te nofo ma o fa tari mata alanga pe I le aso se I whaakau ngu sa o ai le whainga o lea ko i ngā suesuenga. Ka kongoa. E kaunga whai, kauanga whaakau ngu ufo ngi kau sanga ma. E o fo ilai I lea cases, o le fo ia ko alia ia whaapea. Ia, ai si tātou whaia ia le upu. O le ai whaanga soro mai. Puri ala kou ai le ngaro ia kau. E le mwhainga a, pāu a le mea, I kuai mai ka kou I whaamasingonga ia, I kuai I whainga malo ma le whaanga soronga o mea ia. Ai wawe mai runga. Pauanga o le mea o le kau whaoilele. Inge I ke ua arua. Kuai mai ia porkalame malo ma suenga o le amioko. Ai wawe mai porkalame ere atua. Ia nga waila ia iai. O le mele wata wawa ia tuai. So le koe vai aku foi. Fa fe kai ai ngai fa karango ngai o koe vai aku ia tulo ta o fa walo. Ia. So e kwa se afo ringa o ia. Ya ri aku. Kwa ele fa walo le ngai mumu. O kaka ke kwa su ia fa ringa. O fa walo o kule epa, o ni mongi, o fia me. So le. Kwa su ia fa ringa. Ah. O mo kwa le ai a se ni winga foi sa ko vai so ia. Ah. O mo kwa su ia. Ah, te whaia tu, ese a, vavai ese a le mamaru, vavai ese le, ia tu lang, ale ua sau whawhai mai ia. He whaia la utala le li, a tawa ta tele I afe mai, e iei kusi ia ngō kauri mai ngā ke roa se I, o matawa tu le maro longa na mai le lunga. O le ua vavai atu e le sui whao leo le HRPP le o sau ni mo le whainga pālota a vai monga tonu. Io e. Oi. Wai kau mo wai sau. Nei. Ia se uma kau e langa ye le au ngangi eskamala ya ngangi nga kongolanga nga ruenga ye nga nga mea nga kau manga e fa. Oi. Io. E lo sui mo mo ka mo mo. Nei ai. Mo kongi fa fonga. O mo foi le ngasi nga ka mai. O mo nga. O mo le nga pa ko fo updater ka ko pro kalami. A se uma la na tangole au vatu se itator balong. Na vatule lungo le tusile nei. O le tusi e wo mo ma ula u ma fa tu tuina. Mera le ka u ka kele pe yo observa nga le fa mai a la fa do lilo le ale la va kudu. O le tusia asi tamali e le manna o e foi le fa nga kulinga nga ia la kuli ai. E manna e vatu se fa malo longa le foi le. O no la tele me e fia ta pena e au fia mar paroka. Kusa mga se kuri fa le kuli alo ia. E ore kuri le anga waranga e afia ilanga a. Pero menen foi en banco. O le kuri a foi le radio Samoa ba se kusi foi le. Ah kongwa. Oh ia ke. Io e mana foi le resign, formal resign instead of terminate. Kusa yanga. Kusa ele manga e fa nga terminate. Ele ma. Ele kusa ele fia manga e sifi mai terminate le akare le ia. Ai manga e fa sifi mai ia ia me kasingi o ensign. Ale resign.
O ta ia I le mata upole. O le tate ia I le mata upole. O le I si polofesa lea. O la fo ilea au ngani fo ile lea ngai ainga ma. Tatia ia le mea na faiesia. Kulo walanga admit si o ia nga faia. Pa war mele su e o ina koro masia I le ngaru langa ako mangaro si mea. Ai se me kau fai pe la nga ele kau ele fa pe so ngore justice. Ele maka pe ngifo pe ya o tala tu spa ele ai. E ka kau nga su ese a me ia. O ia taitala. Ya. La nga ole le mafai nga mafa alia tu ole ata. Tu lo wali ata. A ore ke le ofesidi ka ke va ai ide aka male fa nga ina tu lo. Ole whaonga ina na whaonga I fo I sia papali. Ia manoa se vai. Ia whaonga e pule I leola. Ia mawhai fo aka ko karango fo le pule leola tulo. Ia whesiringia fo I lea ata lea tawai. Pes. Ia. Au ngongo e ling kamai ngongo fo I whapea. E ling kamai ngongo fo I whapea. Ia. Ia ole tina fo ole tangata tulo e mawhalo na tino. Langa le kwa kiri ele fa per kiri o ngo fa per o mi ngo. Ya, te lo la ta to le elo te matal marolonga. So ka ko so met kusile la fai kau kusile. Langa ta ua ia, morsi la fia ele atulu. E ye me ia ku la wori ia le kau ke le ko manga o se kanga ka fu ile le kai pe yo le o suilen ka va mer sa pa fale adi de uma nga e ko mo ye. Leanga e ka kaunga makua le background check. Le foi no mai le wori ia au mai ma ave o mai ia mafai kala ia to lupe lana apalai le CEO matulanga va pena. Ia, se ka ko vaku foi langa I kanga ko HRPP. Ia. Le foi fia karsanga fia apalai. Ai manga mo musu e kukuri la ko. Ai fai fa le ia se fai unga se ia wai ai se I entai to ia le kauva. E rope uma kuronga fa ali kurunga ka pukarami. Cancel foi marea sui e ko ya. Ka tor maronga foi mai. Fa o proclam. There were no Samoan lawyers in this industry back in the day that were doing what I'm doing, which is giving back to the Pasifika community. A lot of people see lawyers in the negative light, and my job is to change it. And how do we do that? Step by step. We build the trust in the community. And that's all I want to do, is I just want to help my people and do good things for my people. The biggest problem is that we're underrepresented. We are unaware of our rights and our entitlements. My job as a Pasifika lawyer in Queensland is to educate our people. The best part of my job is being able to see the smile on my people's faces, to be able to see them progress on and move on with their lives. We have a saying in our firm that says, our job or our mission is to enrich the lives of every single one of our clients. And I believe that to be very true. The best part of my job is leaving our clients in a better position than before they met us.
Talo for lover, and welcome to Anavamoana Hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Apia, Anavamoana Hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern design showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Anavamoana Hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata, or Martin upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com. Te mo le wati lea ua luas furu mare wha miru tau te nele itulau ono. Le o toi mafui wha mai ali ta tau tua mare faʻasoa le vanga o le fiafia le ataua. Ia. O le ngu ua whai kusi ia. O le au whai kukusi. O le tusi lea na maua mai ere tātou porkalami. O le tusi talo sanga se tasi o li I pure lango o le ofisa o le Land and Transportation Authority, o Land and Transport Authority Samoa. Ona o se whaai unga ua whaia e whaamuta I naila na tautua. Ai o lea e tau e talo sanga ina ia whaamole mole le komiti ma le laulau a le pulenga o whilaua inga. E toe liu le la tautua wha, e sui le la tau whai unga. Instead o se avanoa e wha mawai alo I ai, kusa a koe kusesi ku awar kuria u ko kusi, e tau whai unga, e wha bese whai unga whailele o ki wha mawai alo ia. Ona e iai ana mafuanga, kusilanga rewa utau ni maina. Ai ore sui o le tape na ua moa I tala. Ua wha o mai fo I ela I tātou mori mau wha tutuina mai Samoa. O le tāpena e tau wā mo le tofia le vai maunga tōru le HRPP. Ia e ka ua fo I whailoa tu tangata, e whailoa I fo ele atunu utu ai ngā tangata ia lea la tāpena e fia o I kia whau. A o le iai unfinished business, po o mea sa o ia terminate ko kongu whaaloko I whali. Ai ka ko waila ia e moni ala iai iro wa ia tau taru sangai. A o ila lepe la sawa ko kongu me fo ile leo le rapa na koi oi I. Nga ea rua ea lea mau mea ia langa e onga tua inga. Lea whaasanga le sui lea. I ko kongu lava ia leo tia. E onga kua inga lai wha ngā solo I pia. Suenga. A lea tau. A whai kaur kusi. Tau te fia whafonga tusi. Ia. Le lea lea wakuruma ia sila fia ila tunu. Whaisi umi or kusi ia ka konga. Wifo ruma Perry.
ia am fa nga fai ka wa e fa fo mai fa rongo mai o le tusi le so ngafua lu su la so ngafua lu sfulu Julai lu afiru su mareono la wofionga ile taifono ma le komiti fa tonu pulenga o fela inga ile la ele apia Samoa talo sanga mo le toi loiloina o le fai unga o le faa mutaina o lau au nanga ma talo sanga inai se fai unga po o se avanoa ia mafai ai ka pea kungi ka kai vidi me kai mo pokalami ma talo sanga inai se fai unga po o se avanoa ia mafai ai ona ou fa ma vai alo ia la wo fionga le tai fono mar komiti fa tonu o te whaatalo whaatu ma le nganga whaarolo tele e ia te au le ava ma le whaarolo tele tawai o le neitusi o se taro sanga whaamaoni mai le loto mawalalo ina ia toe ilo le whaai unga ua whaia e whaamuta ai lau au onanga i le pulenga o whela ua inga i le lau ele e ui ilea o te whaarolo tele i le pule whaitalia a le komiti whaatonu ma le pulenga ai o te taro sangatu ma le nganga mawalalo ina ia toe sila totoa i lo utulanga matu ina mai se avanoa e suia ai le fai unga ua whaia ina ia avea ma faa ma vaenga aloa ia resignation na i lo le faamuta ina o lao unanga termination of employment taluai ono onisi o la asanga manau ta inga male manunga i le lumana i molo unei tangata whaatau waa. Ai mai se ai le whaatau nuina o le whaamawina o le tamali anga le lei o lo unei tangata o le ala lea o le tarosanga atuai i se ava noa e whaamawai alo iai. O mafuanga autule nei o le tarosanga e au fiai mua ua siria mare se furu tausanga o lau au nanga mare tautua i le pulenga o fela ua inga i le lau elele. Ua silia mare se furu tausanga o lo tautua ma le whaamaoni i le pulenga o fela ua inga i le lau ele ma sa au tau mawhai pea e whaatino o utiute mau umatawhaioi i le mea e sili o na mawhaia o le nei umi o le au nanga ua avea mawaenga tau o lo uolanga whainga ruenga ma au te taritonu e te tau o nā mana ia i le whaia o le nei whaiunga e te talo tuai ma le anganga maualalo se ava noa e whaamawai alo iai. Lona lua o mafuanga o lo iai no ngā tupe ia o loans ia whaikau e whaumai o e ngā vaenga le ua hailai taku o le vaenga lona tolu whaingata o na toe sa ili se isi ngā ruenga ia e malama ngā vaenga ngai whaikau e awa alaku o lenga kuri maresi ngā ruenga ia of course e whainga kāanga mafuanga lona wha tau vā i le whainga pālota la ititi a vai monga tolu. O lo uwha moe e tau tua pēr lo ua tunu e ala i lo tau vā i le whainga pālota la ititi a vai monga tolu. O le mawhai o na wha mawai alo ia mai le pūlenga o whela ua inga lau ele o le awhiso soani awhiso soani whaatu mawina lo utulanga le lei ma lo utau le leia ai mai se ai lo utamali anga a o usauni e tau a o usauni e tau vā ua maea ona soare pule ma ainga numa e kalesia manisio li tu malo ua au mailo la tau langolango e vea umasui tau vā o le whainga pālota la ititi a vai mua tolu o le whaamuta ai o le onanga i le pulenga o whila ua inga lau ele e ono a vea ma awala e tau mia ma afiai lo ua vanoa e le wha moe e tau vai le whainga pālota o lea e te taro atuai ma le anganga maulalo ina ia tu ina maise a vanoa e wha mawai vaenga muri vaenga ronga lima e lenga ngau ngau inga sia e skamba sia e awarkuria ia e wha mawai a afianga i lo uto o lua ma sia uwhanau ma lo ainga ea whaikau foi o e vaenga na ea ngai o lo i vaenga i o ainga ma mea uma i o tūlanga lau tele ia ma le whaaro tele vai o fwai polu Chris Faofo ia
o le kusi le ua obtain le tatou officer. Ia mai so fingaro le atu. Au le kusi mai a I meanga. Kusa lau fai mai ke o ke pelo. O kama fesi me pe pelo ka vai ngai a le au kuol kusi. O le mga anu fai ngā paro. Le ngā sa a koi tau ni. O le au kuol kusi o ia awange I ka u leanga inga longa I ngoa ai ia mwhai o ngā anu ka mo e fai ngā paro. O isi ngā menga ngai ngā sa wanga. Wa aku sisiku. O longa le wha maongi leo siningi. Oi oi. O ele kiki am ka upu wa le wha maongi lang ngā menga. O rea le kere o kausanga po le lusifu kausanga po le ala ngā mea. O anga ngā mele le ngā whai. Wa ele wha maongi. Wa ele wha maongi mai wa wha ingan ka ngā renga ma le ngā ngā malo. I lawa o nganga leke wha mai wa wha maonga lo oi. A o le mea sininga lea. O leo mga e pepelo no kangale, pepelo kakale. Inga I whainga nung paro. O mea ia le corrupt e kiri Samoa. E kwa corrupt e Samoa me whapengi. O ke makonga foi le whakwa o kore le. E kakare whai pui ngei laku Samoa, laku whai pure Samoa. Ia. O leo ke makonga la sini whai aku le pai I whakalonga le whangunga le kio. Ai se ame walei o ngā whakanga le kangaka le ka mua whainga paro ka le safa pui. E le anga ngoi ngu sila la mai Samoa. Vai va. Ai kali na lenga mai. Da ke mo kwa. Longo winga a la ku nga fa malu si kengi ngi usila. Kalia pe alu faya onga ia onga kama ka sfaki kainga. Ya. Le nga ola mama le nga e le a waku nga fa malu si kengi ngi vai vai ka ko ye. Fa mai I Samoa la vai le se criminal record ka ka. Era ngo ko fa ko mele ko fa le le. Ya. Ole tulowa na ile mafufau e tau vio fipea le ina wo mari tusi le I tatou office ia te au I America. O fatalia se I o mai nei. Le anga ole upu moni. E onga nisi o mata upu lea e tua I ai le uso lea. Tulowa ele to ini me wa to titia nga sau ilunga fiwa nga pe no fa tu foi. Ele foi se me ka ke nga ki ai ma o masani ale por kala mele nei. Ai ai loni vaenga o tatou maua obtain nei ia ni tūlanga. Langa e leise mea la kaunga kua ia kama I me whapenge I ma tūlanga whapena. Ala fo e fia isi e liki mai ia whakar malo, liki mai kua o a umai ungo. Ono winga la whamatalanga. E te le ia tūlanga lae masalomia, masuesuenga. Lea ia afiai le uso lea por kamari lea. E iai masootanga nisi o vaenga o suesuenga langa lai whaanga solo. Le te tau mau atua. E so kanga nga I le rento lea nga uka ua momo. Leunga lei. Leuna lei. Mana tua o lea ua tau momo. Mai whawhadala ua whaalea nga ma record wale aingi ownership o ka avali. O le ala le mea le ala kung ioi. O le winga la le utawai atuai. E tainga maa lielo kusi whaapea. E wha mole wha mai I se whainga se treatment mo au. Leanga o lea iai. Kaki ia wa fiangi kangaka o le malo, wa fiangi kangaka la warunga ua kukuri. E feisa le makangi kulanga ia o afianga o ainga o kualua o whangau, whainkangsu, ingi singa ruenga, so on and so on. Ai kasi lavar mafuanga walanga le whakapenga I run paroka mo le HRPP. Ya. Pa mer family le HRPP wole sila ko sui. Awa kai mi lava rifoi lu. Ele ko e mapu le kalongo ka pule. Foi le to velto langa ole fa fetaia. Ale ke I fai unga le RTA al polisili. Marco Miki. Ua lava mau le akawa. Ele ai se fai ngā ruenga, ele ai se kampangi. E anu le lanto internal investigations. Ma ua wha amalia inga. O le fai unga le la fai. O le ale o ngā o lau se furu kausanga. A le wha le kongu a koe le melea. Ai le ska mai me. Awalanga e koe kiki ngai sau ilunga le li poki a koe o se suenga. E au fia ai. Ma le tūlanga leo te whai atuai le tau waleanga e se kele kangaka lai li pokia mai within ko kongu ai al LTA.
se tasi o mata upu lea e masalo mi ai le uso lea. E au fia ai. E fiu su e lengo o kalango a kwai. Ia wakadila lea ka foi le lengo o kau wakua mua ia koa kele. Atu voi no ufa tari pea na fa tari pea. Ai na manu mai loa le ufai fai unga. Ia ele se mea la ala inga moro au ma lomi whaangi wale ali. Le angai mo o mia ele aku le mala malama i ka ngaka ia la au run. Whaavitai ale a tau wailu tu a mea mta upu lea. Leo ki whai akuai. Le anga ai ai se isi mea ka kaunga su e so ele lei. Ai le i o kurou so o sesi ki a whau. Kaunga makua le lei le veti. Kaunga le lei. Po whea lava le Su e su ele lei. Ioi. Su e su ele lei. I ala ia mea, awa a whai o le la wha maungia, pe a mai fwisi wha amatalanga. O le ua wha aleanga inga ownership o ka vale ia, pe a whai. O le mafau la o kou e kainga maari, a o le masaro mia ka mai o le molia i mane laundry. Male mele tupu mai Vietnam. A le pahai na si nei se ingoa o se kangaka, o le la afia ka penga e aru i kia whau au. O le la o ma afia i kongo kia whau. Le atua, o le pumongi anga, o le la a wa i ma afia i kongo kia whau. Ngā kongo. O le la a wa i kongo. O la ofi kongo le palmiki. A le wha maongi a kui. E oi. Lea, kui wharunga me lea. Wha mo lea whoka ko... O i le la kupu mai me lea. Mai. O lea la whaofi sao. E makua kumu ko kongu kia whau. I kaupoi. Mara mafia. Mai. Vai, sisila i. Vai le. E ni kala. Vai, sisila mai. Vai tatou. Disappear. O fea ka vale vai ko vai ko e o ka vale le atua o le rento le ana una lei. Wai so se e ka kaunga ka ofi pe ila ro va inga leo si o la ko le pa me le ka vale. Ka ofi ka vale loka ka vale me uma. Le aingi sign vai wa strip o me perunga ko perunga perifamo. Singa me o le kwai ngai le ngi me so. E o fo ila fa matalanga i to tonu wa ia anti e le fa kwai. Lango ia le skala ia ka vale. O le ua sau le fafa tala. O le manku e le mafai nga fa le anga inga se kangaka a no more worker po le nga o e ia le authority. O le uso le. O ia le ACEO. Ia o ke le anku ia ko nga ki ke fa pe. O ia nga o ia ma le ACEO o CEO e mafai nga access ingi o faila ke kele me fa pena. Abuse of authority. Ela tu te sila mai a Samoa. Mamare lo koa le ai se ingoa vai o le fanga solo le mea mua na le te fai tu o le ai fanga solo le case ma me uma au ko vai a feo e ka vale e kele lava me e o mai i le kule le foi ka ke pisa i le senge le pisa i sem ke au le le senge ka vale mo su inga ngala senge paka ku so le ki foi ku o me e foi ka ngi ala winga tonu na le ale no foi atu le la ua mata le la e pe e nau ia e nau sia li i kulo lava o le nau fo mai tarusanga tu ia mai se ava no ai fa ma vai alo ia fa le tore ai e ke fiaru i kia fa wa le ke ala ku mai ko inga se kai di fa pengi o le la ka fa ofio sa wa ru ki fa o le ka fa ofio la se sa la ko e fa ko kengi mari mongi mara wa nga e ko ngui o la me o le maka o kiari vai ta to ye la na le wo fa ya tu le wa va tu lunga expose tu lunga i ya fa ya le o le fofu nga Samoa mai e va vorsia fo ya or fa il le pulenga le RTA ya awa le wa va tu lunga a fai foi sa tau le nau ai le ai tau na mo mia li loa le ku o mea kau ngai loa le ku e ringi me lomi fa ngi wale ali a ku la loa ia mar fa ta talo atu e le mo o mia ngi ko inga ka fa pio wa langa o le fu ala o fa mtalanga le atu ile la ko fa unga la o terminate o wa la wa ave ile longo winga la wa loa le ele maura le o ia la ukuri le la u fa yela na talo sanga le so
La o sila fia ko kele. Ai ka mai ang mafofonga para mi ngale mafofonga fa per kai mi fa ngo fa kuranga ia. Le wa kuringa ia. Ya, lena. Ana fa yatu. Ya. A fa yo ngai ko ke a. Ya e ronga ka. O ko e. E lo nga ka si ave pa si ka moe nga wa kure nga. Na wa to si la fia. Ai le atau le a. Ai le atau le langa na wa ava tu fo lona swafa. Ya. Ilunga. Chris, au fo le swafa nga mo ko ka ko. Ya na ia ilunga. A le atale o langa sunga. O si la fia langa wa leva fo inga ka ko. Ya, na wa ava tu lunga. To te sila fo ia. Ya, e vai manga yo le luxury life fia le. Pese au ka polo. Ya ka polo fui mo. Ya le na. Ya wa vai la ye na u to sila mai hai. O ye tonu fo le na na yo ngal tu sila. Au ava tu lunga. Ya. Ele mo mia tu lo. Ele mo mia tatou ni ka poe mani ka tell mani Ya lai pro ke kere kumalo ma kere fangu am fainga. Fasa ngaru. Ngaru fa pele a ngai. Ya, na tonu la ba. Ya. Venga wa. Nga fa ura ka le o ko va ku runga wa le America le wo foi mai le wa va ku sa o lu. Ale la wa mana yo wa va to mai tu sile. E wo to sile fia. E musu sika mai e fa upu terminate. Ai resignation formal resign. Yeah. Kwai ngai oi. Yeah. Sa konga melang kusi e fai unga le. Ya au de lefo ilia. Ya. Ka ko ese ye me winga pio winga corrupt. Ya mana ya tatou wa fe mai ni so tatou wa fa se la silanga me se foi va ngai tau lungai. Ole li potile mai le official mai valele le fionga ya. Fa fo no to sanga de. June 1 month. Now for international arrival statistics. To si la le alu ma wa lungo le tu lango tatou arrivals Manga yo Samoa. O fia tangata e fo I ta fafao. Ma sei tuli mata I le tūlanga o lo ia I pea se kai lia lisi au vaenga I tu tonu Samoa. Toi vi foi lunga fa mo le a Perry tau fa umi ena vi foi le rangai. E le tu sala fai tau be vave mal fai tau nei to ina malo matu la fia mai mo umi mai. Ya le na. Ke le si kanga ia. Na tonu total arrivals na ono sumal fa afe. Ya, ole si tanga ma walunga lea I le taruai le tonu tu sanga taruai. Ka ko ola ko so lua kolu. Ya le lau tau sisila. Ma tau tia li ile. Ya ole toro fo I te paja la tau lono winga. I tua hatu nei mea uma make money. Ale ya tau. Usa ole o make money. Kakalmo kupe kanga. Yes. Awa a te sisila mai. Ne usila lele leading a mai le mea. Amerika au ye le fa mai americano. Vai tatou I ai. Certa mo vengo se soangia ko ile ka kule fo mo. Ya. Ya ako kanga I fo ngale ile fengu mela le ko kele le o New Zealand. So for ringa mai fo ngale o New Zealand pe le main base nga mo kaka ia diaspora. Langa facing ma mau kele o Australia. America. Yeah, for Australia. So New Zealand would be the closest. Ako kanga ia ko le kalafi momo. Kele le fengu mela a New Zealand. So kaka si Samoa. So it's almost like ke pea le mea wangala sata a whapea laka so uso I Samoa whapea ngi. Ia vele kupera ke la koe piki me le Pacific isi. Ia ngi aru le Samoa whaile whanavlavele o le social well-being, o le social standard nga o le whapea nga whaia koe I le kalafina. Ma lo whaavitai. Pe ala na whai atu. O tua ato patatua. E le ngata o le sitia. A o le tupe maua. Yeah. Pe ngi fiki ai e le ngata o toi o lo whangasoro. E lirangi usila.
Amerika, ia Amerika Samoa ma Australia ia e ken tu pera pa lo winga yo fa metelanga. O le tele o fe malanga inga ma fe malanga yo le tatou tunu o le atu ma le toia fio mai. O le tele fo ile o le tupe maua. Samoa. I to tonu o le tatou tunu o nai. Ia, te whamanato te whaesia tanga le toe whamanato te tūlanga lea. O tupe maua Samoa o lo whapenga ngā maulunga. O le tupe le la whatu e tunu whafu. Ia, whape voile i le arrivals. Ia, te whamanato tu le tatua tunu. Whea voile le kawharkolope le maua meingi whasalonga ngia fiafi. Ia, le tatua Messina Festival. Ia, se tema. Ka pena mamaona i ai. Ia, whape voile Christmas in Samoa. Ia te sema. A ka o kurvasu fōua wa ingi kalafi o ngai mea. Ia whasala o kule asiata lunga le pokalambi. Ia, e voile mako puking masangi. E whaingo whianga whaile puking totongi your family, friends, e o i Samoa. Malo fa tele mea daua me lelei. Ia, awa fo isi o tatou tunu le atou. Ai bo moni al fa malo mal fa tai ele ngata fo el pule ngal mlai va lele lo fionga fa fonu e vile. Ia profionga tu mo vau. Ia me se foi. O Samoa ile langi ato. E o yanga fisiri ku ile pa polar ko nga fa ku le ka ke ia. Ile o la ngolango malo. E o foi ne I fa ititi ai fu me lele. E reunion se tele la vanisho ai nga America le o te lo fa Samoa le fa ungol tausanga. Tele matua pok a toa I se tasi o no fuanga fo ilele pese hotel. Ai matua peni Airbnb ma se lo toa fa pena. Matua pok a toa la vai to tele o le ainga le la to. Saint Teresa Resort, that's the one. Pok a toa fa se tasi o le reunion le ainga fo I Samoa tu fau mo pola. I manono. La te lo e fata pena mai sunga fo mai ma to telo I lato e faia fo I Samoa ya fa malo to fata lo fo in fafte ya tu le a fionga ni mata CEO o tatou Samoa Tourism Authority ya male fionga minister ya fata Ryan o misia malanga a sunga ku Samoa o vai mer sa fa ku Samoa we o akoko ro fia ya o lua sia la vai misia o la kama io na tonua e yai le tele tatou fatari malo le I fasili le fama e se discount le Tautai A'e yes go to the hotels I Samoa Sanita le vai aku o le Anavamoana o le tatou Moatoga hotels o male tu te vai me fa la ulo tu no le tatou porkalami se o ka u yai mai ngoa male ya tau io a ka u ko roa e fama ye le ngi discount ko e vili va ve mai roa ai se ile ko mention Ia mo ki foi hotel e fia faʻasoa kai mai ma sponsor mai ka po karamba I Samoa ia ma nga ia ko ia kele fo Samoa la malanga ku kai milion mesina ia male Christmas in Samoa ia le na tonu ni so tatou fa sisi langa le tatou la mua lupe foi va ese poa mo le tatou sa tu e a matali tatou wa onga fa fonga le mai tatou ma la volo o tawina le tatou onga le nganu ma le ngana lupe foi va ese o lena tu a matata tu senga ila songa fua ia ale to te si la fia fa malulu tu fato a o tonu mai ia o le mela le instead o le songa fua ile so tonu le aso nei o le ua tu tu tatou ile vai aso iona tu aso suma le tonu fa mole utangia mai o to u malava le fa au au mer kwata mo nga le kwata no lua ma o to wi o le alistala o mai afo na restala ia fa malulu to le sa fatalita to komiti ia se yo tonu mai le lawa vatur fa asir silanga le fa la wetele mo o to fo ile fia restala e walk in o le aso nga fua aso se fulu ma le tolu e tatau ona matai na il tatou fa moe o vasenga la sulua o su tolu ma su fa e te daula na e au mai I aso le so su tolu le so fua va so fo na tonua ia e matai le tatou no aso se fulu Monday ke ro pia le ila va se malo longa le songa o le aso se fulu to e fa sa o to vi folta to no aso se fulu ma le tasi
disregard aso na watu ilunga aso se fulu ma le se suma tasi fa mole a o le tatou address lea to before le lunga fa mole le tatou flyer na ia sao ala le address se lau var fulu way Mouth Road Manurewa o lo ia le tatou hall na ia pesi tama i stadium na nai to tonu o Melford Park ia o le pito ilunga na ia le faonga o mai tatou o le aso se fulu la fitu le afiafi taun tatou felo iai nga uma Tautai A'e ka ko felo ai loi oi Manurewa aso nga fua e le o le vai aso fou a o le vai aso i ona tua ia o tau fo i Amerika Australia Samoa Amerika Samoa ma Hawaii le fuisa tatou felo ai ia follow us on our Facebook page lupe foi vau esi messenger mai ai ia pe te alu lunga le tatou registration online faungai nai le Pacific 40 ma le talofa voucher e te le stala mai ai ia amatalia le vai aso i ona tua o le si fa moe mo me le pone o le fionga ia tu ia ele toina ma le laina ta mal fale ia o le sui fo i sa fatalua le na u fa manuina mai ia i le toe fo ia i sa fatalua le lato finga balota le titi e ia i le fa mo mo me le pone Springvale Community Hall lo so ma lima tala le fale me le ono le afia ga isu le lua i le po ia na wailunga uma details mo o to me le pone ma Victoria ia Usitalia ia eva ina le Mountain Fowl fa mo ma feilo ia ma le fionga le sui ma malu ia a mai ale auto ina i melepone le aso valu ona malanga mai leo le fionga ia tu ia i nei ia mantou i au kilani me i mai ia mantou i au kilani nei ia le ala ia le fa mo le o le tau fiafi ma tu ia pua le toa ia fa tala ulantu fio mai tatou taafi manino ma taafi te tala taafi nonoa ia le fionga le faipule o sa fatalua. Please join us to celebrate the success, change, and vision for Safatalua. Aso tofi se furu maritoru la. Aso tofi su maritoru le vai aso i ona tua. Ia, ole a tatou whira ia ina le Woodside Bar and Kitchen Functions Room. Ia, i le ono i le awhiawhianga i se furu bo. Ia, wala aua tu Samoa o i lava e awanoa a whiwhio mai o lo te tala le awanoa. Ia ai tau ona e whaafso tai mua le numera le nā le fionga le wharitua mai awa viskota peteru ia i le olua iwa olua o ono tasi tolu wano e tau ona e vili mua ia e reserve ai sau wavanoa ma wha maonia e le i ke ua show up atu ia e le tele tatou functions room ia i le tatou Woodside e le mo mia la le tango e vili numera na pete emaili ia ma confirm ia po fia o lua ia le la afio atu le fiafi o le aso tofi le si vasi sila ka to famna do le fast Wellington ia le to fa moe i le aso valu o au kuso na utu na tulunga aso valu au kuso ia le to tau sala Saturday of 8th of August taimi no fuanga ia e mese foi o vaenga u malava o le to fa moe ai nga fast Wellington. Ia, le ataua, o i o le si vaenga o le tatou Samoa College STEM Project, lua firu sumareono. Ia, o le tatou account le na, o le aso fisosoani o le aso walofa o iai. Ia, fisosoani ane le wha moe, o le tau wha mai eina o le tatou lab. Ia mo fa na wa o ngai o korisio Samoa ia le ta i mo ai le fionga de pule ia anai ia after ya set to fa popo to le account number le fa mole mo tama matene toi le tatoa onga ia a distala a lo swafa ia make sure that you add this into the reference ia mo le silfia o le toi fa le nei le o tatoa potua ono ia a onga ia mo le science labs o le chemistry, biology, ia ma le physics. Ia, le na. Le aso manatu le lei e te fisosoani ai, ia nau avatu ilunga, ia le tūlanga o le tātou account number. Ia, le atau e sisi vai. Ako ol fare vai porari unga le fongo rai fai. Aso sa o le loku. Ia, manguia le kako weekend. Ia, o le tūlanga le na, o vea koe pēle fia ia
ia peri a o uma le lau kala lenga whainga e rewa kua peri ke mai a e le o fia Le fia ngai le oi pe. ai wale lei o fia fia o toi foi mo e fia fia e o koe foi mai Jo le ko fia so. Ale fia fa. O le ya fu. Karu ki ko. Karu mai o ke vai wa ka e fu mo. ia o le tatou por kala bele na neva nga o le fia fia ia tau pure o le le tu e le songa fua ia ta ia toilo to so fua ia ma so mato wola vai manuia le weekend o fo ini pano le weekend fai mali mo le to lo fa nga e fa mai al por kala e sunga fa fia nga mai Victor Viol ma San Bernardino le sa tali malo sia ma to o kirkiti na ma to malangatu o le ai fa o pe New Zealand e toi fo i America i le songa fua Pastor Chang Junior Chang ia e ui toi te liu fanua le fionga le faletua ia a o le lava e nei ia ma wa se avanoa fe lo ai foi ia ma fai se tala mali mo le tolo fanga enjoy the cold weather of Aotearoa ia ai fa toi mo le toi fa te tiro se fa tele se tala le songa fua ia toi fa popo se fa te tele lava ia mai State o America mai se lava Victor Viol e tu sai o le tatou sisi ngā fua mo le tu fa malo le fionga le prestene ia po le te fono lau matia manu ia malfaltua ia kuini ia ngata ile le fionga le te fono ia aloi mai na Belinda ia ma le committee ale tatou Victor Viol fa te le lava i fofuanga uma me se fo le tatou sisi ngā fua mua ia a fea tu Utah fa te le pasikale le prestene ia me se fo i si ua moa ia po le fionga to le fo mo tu malava ia me se fo ile auso le mfaina to lo to suafa ia me so nisu stete sa tato militino fatasi fa tele le anga le uto to no mai fanua fa inga malanga ia filo ai se so ile lo fa malanga le tua ia ma le fia siata le atawa me se fo i tato producer Perry ia ma le fionga ngafasi fatu so i fu mai manuia. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice.
Mo le whaongai no le talo for voucher. Dial www.pacific40.com ilo pinga to whailangi. O na whiriwhiri no le au nanga I te whia whaongai na e pei o whātaunga, prepaid, bili o vai, bili o moli, e mwhawhana utuai le ta vale le ngata fuilea, tūlanga tau I tau mafa, ia po se keke o le whaipuiponga maso whanau, e mawhai fo I ona okai, tau o le whausiei no whale, mauta malawa I Samoa. A mai ona whiriwhiri le au nanga I te manao ia, ona o omi lea. Ona whiriwhiri lea o le wharaoloa ma le nuu o lo iai le nei wharaoloa, mautinoa ua sa o le leili wharaoloa ma le nuu. Whiriwhiri lea o whai o le talo whawauta I te whia whatauina, mai le tōru se furu fitu se furu se lau tala, e o atu lava I le lima se lau lima se furu tala. Ona whiriwhiri lea o le upu check-out, e whamautu wai lau whatau. Ma le tua, whaatu mo whamau ngai peo lo swafa antoa, I meli po se numero le telefoni, e maise o le tuatusi. O lo ainga I Samoa, ma le tua, whaatu mo le swafa, ma le numero le telefoni. E lua awale mawhona e tongi nai lau whatau. O lo o avanoa le online banking mo New Zealand, ma le Visa card, ma le debit card mo so se vaenga o le lalangi. A mai aloha, ona submit lea o lau whatau. O le teimi la vai mai ai lau whatau, o le awhiti se wha ai loi lo ainga I Samoa, e alai se te autostusia I le telefoni po o le email. E wha mautu wai le whatau. Mane tua, Pacific Food, ma le talo whawauta. There were no Samoan lawyers in this industry back in the day that were doing what I'm doing, which is giving back to the Pasifika community. A lot of people see lawyers in the negative light, and my job is to change it. And how do we do that? Step by step. We build the trust in the community. And that's all I want to do, is I just want to help my people and do good things for my people. The biggest problem is that we're underrepresented. We are unaware of our rights and our entitlements. My job as a Pasifika lawyer in Queensland is to educate our people. The best part of my job is being able to see the smile on my people's faces, to be able to see them progress on and move on with their lives. We have a saying in our firm that says, our job, or our mission is to enrich the lives of every single one of our clients. And I believe that to be very true. The best part of my job is leaving our clients in a better position than before they met us. Talofa lava and welcome to Anavamoana Hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Nabia, Anavamoana Hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers.
Our single and double rooms feature modern design showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Anavamoana Hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention hana, asiata, or mutton upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com. Every time I beat it, telling me she really with it. She like how I kill it. Cause she like that ooh na na na, ooh na na na. She like that ooh na na na, She gets them feeling every time I beat it, telling me she really with it. She like how I kill it. She like that ooh na na na, ooh na na na. She like that ooh na na. Yeah. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded, and designed with you in mind. At Faleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo for lover and welcome. Keep the flame alive. Samoa strong, we will survive. Yes, 685. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific.